E o soa ele la ile to sfulu minuti le itu lai fitu, ma ngoto ifo ile afo le fitu ile fia tai au. O lau tala le nao le tango le so mele aso tai au. So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sfulu ono se tema, se iau lia le aso se fulu valu au katopa, e anga va umai le se ie te ono manumalo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso lusful tasi au katopa, apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz, e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau, ma le lua se fulu afe tala, e lua miru te whaie lau talo sanga online, ai tasi li tu lai wha atali e te tali, e ia inga wha abitua, walau lo le Pacific Finance Limited, i le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua tolu. Whaongare tūtua le Pacific Easy mo au tupe whamamoni sa mo le masino ke topa ma paua i loa vanoa te ono maramano ai whailonga tupe whase furutai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo sa moa, an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso to na iwa i aso te tasi. Manatua, o loa whaawau pēr lana whamitoa 5 tāla pēr ai whaonga ina le Pacific Easy app. E whaasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account. Whamalia ina fisiri lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai nga whapitoa. O lo avano peo tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whaatau i mangele. Papea le siria le fitu se furu tātou la lau whaasoponi ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o wala se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe whamamoli i Samoa. Mga umia se maafa mga kosyo kingala i Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 afe le kau. E mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 iwa po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua aile nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Moi tu amo. Ile malu afi Hangi mali mele matangi Fa asololo uma fofau A osifu ngala au Fa amali eina Lo utu ina nau Mo nga wale mautinoa A oai ea sana ingoa Tengea se ifa alimai Wala lele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Me ete tali mai I oe Tengea se ifa tali mai Wala lele o ileva ai
masi ile manu afi hangi mali mele matangi fa asololo uma fofau a o se fungala au fa amalieina lo utuina nau mo onga wale mautinoa a oai e sana ingoa tenea se ifa alimai wala lele o ileva ai via toi te patasi atu ya oe be ete tali mai I oe tenea se ifa tali mai wala lele o ileva ai Vilanga fa chalo fan chula ding vaingola woliola so for wailele dela so faul di masino topa lua fe lua faila fa fonga anga Samoa malang mai mwanga I tono mo to Malawa for the finga wenga PCDC company lungola tele e fa befo ile to lungola penga te fa langi so sulu mantango fi e avole la ile dia so for waile so winga malio le tau be ona moli mawina ile ding fo ia so e fa popo I lo tau soifua ia mo man tu wola vi ele lo fo le tu o tai mai lo tau soifua ia masio nei ola fa tau va anta tu te toi ma futai fo I lunga o pea banga lunga lo le ea fa malo antu ile tu tu ale telenga ia te tia ia pe ona tu ma futa me le tu la iva ile tai ona le la si o ni me fo I se temi le ma antu le o tu fa te se le tu o na fonga mua so ia lia le July fa ile fia na nei taimi ma sani o vai ainga ma fainga malolonga le pa ia malo le tru ia talo si o la e maua si na tang mafa ia wa fo ia le sa lingo se malo si fa wa ia ma fa uma toinga wenga tutu ma faiva lo filima pe o nga pantia ile nei fo I va yaso mo ia po na yaso pe o ile yaso lo fani o le ringa sina lo se fulo le tusanga le masina o ki topa o amayo ile dia woli o e malosi o e feololo ia po le da fo I matua e mafatia tinga o le tino le loto malenganga ia o le to inga so le o lo tu mali e fo lunga e alu e sauni ia e faile tala vo le mase da faile le si ya to ya ina o le to inga so le ni ia e faia e vai ia le tonu le so le ni o le winga o le tal o le mea e te anga ia I ma u au ia o le mea fo inga ia anga I el polo kalame o le ni ia so so inga so fa pe ni ma le ia la lola au lai o taral nofo ia ma tala no ai fo I lele ia me se fo ina I le taulanga fa tawi mangele ia I tanto no fo ana ia I tonu le o nga tonu le taulanga fa tau ia malo ia me se vraka mi ngai o tau
ia po i nei manurewa ia tātou i nai Central ia vaasolona tu fo'i au kilani sifu malo ia tautou o le matua i matango fie lava winga o le tau i le nei fo'i aso ia mai tauina le aso nafi wa tau wha umi fo'i le tūlanga e pe o le iai ia le susulu mai o le la ia o le wajantu iai lava i le nei vai tau o le toi tutongo ae o lau o la au ia mala au fo'i ia o le sa whaapea o na whaapea ka koua pepe fo'i le manuru pita ia o le wantoi tutongo ae i le nei vai tau o le spring ia malo o le walu se fulu bale lima bidu tau te ai nei le tula e se fulu malua a vai le tau no wantu sau tau maftanga le ria o io e wa konga kanga fa pa o le longo a le fa pa o le longo fa pa o le wall io e ma bala au ye tole o a fe e ko ke o mai ai se male peli sulla mai bolino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo mia ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se i esu solo ia samo no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele ele mafai lama ona ngalo le tafe mali o vai singano olo onofo ai tine matama yung alona awala lau papa le masina se i esu solo ia samo alo uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele wafa apea
sisi vai mapepese matata la kulele a umae mane ilalo ole diu na o masia upele a umae mane ilalo ole diu na o masia upele. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Radio Samoa, kasilima ivokulu amo. Io e si whakabali e nao le rubber band Samoa i le rifo ia wauli ia ma le whaafianga nao le tolo i matautu. Io e to telefo i tātou le na omo i malatari ngalu i Samoa i le nafo i veitau. E whiwhila nganga o le uwhatasi mai le rivaengo la o li e le whionga le alo li le pule o le tautua ma le oranga le timara hoseo orosi o tahuhu. Lua se fulu mon tupu tausanga o lana tautua whakatalo whantunga le malabana ma lo le whai o le whaiva vi le alo fulu tua wauli e le whai unga le vaiasu. Ia malo foi o le faiva patalo patu foi maleava mal palalo ila talaina te manu le nei tu la le aso foi perdi inga ile ri lo soi fu tua ti ola vai enga taile soi fu la le le tunu mo mai tatu patalo le nei tu la o fe lava il panol nei fu la langio lo mo mai tatu patalo patalo patu tamolas tamamolo nas panau ia tatu pa atati mana le nei tu la le ole lava soi fu te manu o to te pisa o manu ia lava le se manu le ngal le lik talo palava Ole whaaf taimo whaamurianga lailo ala uwhionga i le aloli. Ole menta ua pe o le tātala noa i fo i le asanafi. Ole emo ane o manta fo i lele le tai au. Ia o lailo antu lunga le wha alo si o ta itala whawhanere ka ki ala mai ai. o tātou la na foi tātou la na le inu me pui lele wale me whaina minoi vai pula sunga wa pula vai au mātou e ma e minoi loa vai kai au la me tuai vapta Yesu na supo ese la tātou mātou minoi vai ala foi minoi vai no fale lo miu me fale o seisi Ia ole me pito siliana na tāua i le asolini. I lau whaalongo ngatu soli. Ua makua iau fia milias kangaka le asolini soli lo malo si le wai. na tonu la va o le tulanga na yai a o na fa tumulia o le fia o fia foi o le ngang paia wa le moni lava na o fa ta se foi le ngang paia wa o ngalwenga uma le ngang paia le fa ia ona tato pe nei a le ngata foi le ia o pe o fa o stia na o le fia o le loto mama o le fa me malie e mo stio che deve voia o le ya mole le lunch mole sa mole wa tu pele fa te utusi mai to walo faanga e do ko te fai ka wala faanga use inko walo faanga ke upusi nei no mi ole swinga ole tausanga lua fe lua fale wo e ole fanta lofa e ta lofa la valise leni io ole fanto fa fo e fanto fa la vai lungo leni ole bene ya ta fa ka lo fa so fo e stele e mo fa ka lo fa ka makau Ole aki nga foi le lima whakara foso o ele kuange i se le. Auale le mata talo ma tlainga te manu ia au mai maua sau te kusia tia aka lofa pe ia e fala le lave pe i so mai ai longa olanga mai fa ka lofa ia au ni mai maua sau se le ni na ka to tia pa to felo ai duma del Ja, ona voa, ona ko malo sira ko pe no ventu foi le no vai tu pole so lulu en o veo.
Mai o le ngau usu yo le swimming pool o le lo kau fa le kong. Wa lu ka malo me fu yo o kau vanga si ma le au fe punga I lunga o kingi pusa me va pecholi. Ma kau kia ka fa nga le usu. Ui la na sanga ia lo sopa. E le tene o ia. Te kua ka de ia ta wa ia sta mo o le sopa na le ma sanga lo so mo kingi pusa. O le mea le o lo pa lo nga wo so vipu. O ia o e popole la lo ko tre no. Ke li pa lo o se swimming pool na o le swimming pool o so ngasa. Yeah, o le mea nau te whai atu. Ia, io e whai keke. Ko ia le vango. Usanga foi la lua ku ke fara ve lave le sunga na wa o ia. Tekto la fo ia usunga ia le swimming pool. La foi maka le Oye, maka le swimming pool. Ala ko la foi mo ia ke maka. Se ta mole. Pa mole lava le pa yo le tatou o whenga venga le radio Samoa. Ai ko kasi man makanga venga ai no kumpumo yo no kamaka. O le usu por ka o whengira fe a ua por a me le usu por swimming pool. Vai sunga le o ia tavai. Ia ole ova ma le luas ful mo tupu tausanga o pani foi de o la ia le matapa yo po la ia le talonga o golf. Ia. Uta po la nga wai kupe ai le se me o iai. Le o mo e kupe. A la nga wai an kupe le se me o iai la mo non fia. Ya le ole. O ya la o so pa o mai o at swimming pool. So de. Le tau fai po ka ko mes. Ale tulanga na ia au te famalo ye le sunga. Ya mulu talenga vo ya titi ile lanto anga ya wa fa pe olena mo umi vo ile le tai fa ve tai o le wi si na swinga mali ile o le va ve usu ya o le usu po yo fa pe ye usu loku vo ile le ngor ya o no tal no ile sunga la ya tavai ia fa ya tu lenta ta no o le tau tu ke siri ta ma fa po le le mele na no si la usu ka ya o pe foi de usu mai ai o la foi de ai ala o tali mai la wa mai de ai ngai kiro se o te usu sa o mer falsata yo la o va male luas fu kausanga o mai pele nga wenga o lo usu mai fal va ve aftai o mai lim mai ile o ngai ki falsa e ta wa fa malo antu ile sungala wa yanta va o le mantala no andi ya fa me o le afors fulu luan lanto tam le sanga tanga polo fa sot Victoria tonu a malamatongo fia wingo ta ya tanga polo vo ia linga fo ko umanga ngi pol se fulu kasi o le fa yesta lo ngani ya va ai Nela ia tau kana kaulea o ngā me usu i esko hai. Lai piki isi au na kota koang ni lola koang. Mui vea lai piki isi au le leo ka. E do wha koe ngu mera lai na kule le ka. Ia au kia. Ita au e whasan lau hoi na kapi. Mana ngai o le kikita ngale u mire polo ele au. E la koe ngā wherua ia lau kamanga. O le mukua wherua ia wa ai masi a le mele yeso. Ai u ilea. Ia ma lo tia le sia si whare aina. Ano foi da sia tipisi ni sita mo ai me foi ato ya te matalo ai mo sa tu tusi am sa lunch mo mai ya wa sia sina wa nena ringa e sia sole ngo o stato lunch ya ma u se man te matalo mo se na lunch na ngila soi fole tra ga se man ari te man ya o ya na ole tu ya le muri papanga ma pati mapo ia matapo ia tu to wala fai valanga o ko ngai ko kia lala au ka fango menga fole ai so o foi de fai melon maka fala tengo lo que está por fala ngai maka ka yo mai ya o ai ku ya o south solo nga man le a foi le a pa mala le foi mai nga ya ai yo le ke alo mai kalo ba ya wala jo po ma le wo ye ba yo ka yo fala se vai me o la I mama la fofonga fia pinga o la sa a wai tonu yo ya ai o le tuna foi le fa ele e ke le me o le mo le manafa ye to ile mo we masaka u e to ia la le fa u mana au lo te tamo foi la ko fai kalo ka kala yo ai wa ki le no mo le
Wah, ini ano boleh. Ola la me se o ka kala ko si dia ma ala ka fo e fa ka lo o ka kala o lunch night. E lunch ala ko mo la ko se le ari teman. Ari se la se fo. Ia, o le tūlanga lera, ia mai whasia la walta kantaia i ona, ia mawhangwhang. Tu i tonu le fia male ata ai. Ia ma se si loa mai, e leisa kupe la kakanga. Mela se pia te no so le fai paua, le te no ta wan na. Le fai na te mai se lunch ma, ka ta uma la va, o so ai pau ka ke fia vai, ko so vai mai o Collins vai mo ki mo la, va so Collins ave pa lunch. O press mai poi mo ki o so. Na lo ka fia la pita ka va ko so so. Vai lo tala al tamalo, le na faile ilo na tali e faile fia. Al wakula se singa alula fia la mai vai. Vai lo imelo vai. Foi lá lo kama pe asa wa lu ma ve nga vai mele. Foi mai ko inga walu fai se awa ko fai lo peno kari. A ko fai mai fai se apa penga ngai fai le. Dei aso kimu e lo kama le we che dia mo vai. E ko nga vai. No vai pa dia tipo. Malo, lo stunga le ne ya so se manu. Ma dia pele tu ele. Ilo so fu malo po tu nei tau tano hotel. Ya o mai ma tani lava o tatu valawi na ese lava ya. E o tu fiai tatu ti tau ai fa malo fo tatu radio Samoa. Nei foi ya so mal tau ma tavela poi awa fa vi foi na vengo le weekend. Ya le na foi wa lo fa pena lava na mo ngal masina ile foi fu tau o tatu na ale radio Samoa. Malo le fa ni ya Ja, maar lo le sai ma lo foi le fa ma lo si e pe volava na fa tu stemi o sola. Ja, vi ele lo fo le tu o tanto o le amatanga o le fa i ngo le ni foi vi aso ia tilo o le dala volo o to tele le malule tu no lo fa nga hina le fa to pe ona saudo ina lo fionga foi le mo le sa pa o le fa na ai le tu ai lava. Ia le tele isi fa mi nga na e pe a fia le tu mla o danga le jimba. Aptai we ta ua ia tulanga ia tātou customers pino ta ua le tātou lo papa mama lala mai fafo tātou ofisa tu au i lo potu le malanga len tau mai lo Hastings then whao mai lava le whaatai po e lea tamani o na tunu usai po e ma tātou whatatalienga ma talnoanga po i lau o nisuanga pe o na ma pai mo kia po i lato ngā wenga na tani e ma suai po i ai tātou whatatanoanga ia o moni melan fa malo mai fa tai ta sine o ainga malanga mau mai lava lo Wellington mai Hastings e se le Wellington lea ua sainia lan vale pa fele tupe o ave molong fa moi malanga i Samoa tai au le pikina long sa si po mai Samoa ma pikema malanga i lo Wellington ai na olan se le ni le mana o mia molana malanga tai au pe no ta ua ai di fofanga fa pena fa le ainga po ni au lava personal boa me lo e mana mia e te po ye la pa mo e se me lo si malanga i me fa pena ele longo mai ai ni amata le tatou ngalwenga po tatou applications ne ia mo se so sani mo e si vai na lea ai o le po ye o yai ma si o misi nei pa yaso ia tatou promotions mo tatou promotions le mo aso sa o le aso sa o whanau ai le ngata i lea ia o le tuanga wa onga pe o na iai le tatou awhetarana mo tuanga wa onga kasi o ai toko no it's all ready to go o le tasi leo customer mai lo Wellington ne pekina lan se punu no poa pe na fo i o bawala na awheta la o le tatou awheta la o le tatou whainga mea lofa pe na whaponga iai o le tūlanga nā lo isi el paiato nei o whainga mea lo whaia a whaponga mai le tunu sa molo ma tunu pele tulo lava o te leo tu e whaia ni a tātou sponsors pe en lava na masani ai o tu sao lava le tātou tu sao lava le amolmole lava tu sao lava le tātou whainga mea lo whaia i la tolo whaonga ina le tātou nanga pe la o le whamanatuina o le tuanga wa onga mana stapai pae afeta la le na pena yeli to telo ila to o lo fa pena fata wina sta o le nei vai tau pa na atu ya tatu atu fata singo o ta lafu le ngata leo nisi o vaenga mo silfia
o e mana mia fa malulua tu lava le pisi lo taimi nei batu tatu telefoni lua fitu o fa o lua fitu o Valselau Chimana numero tasi o Valselau fa ono lua tasi le tatu telefoni vala ufua mal palalo sa mola tunu pele fa taitele lava lo wanga le fa aina le unanga la tama fa nau sorry. Thank you. I'm going to tell you so. So, man, I feel like staying with the police. After that, I'll see you there. I'll tell you about more. So, for so for me, I'm going to feel like Loli Puller to Tumra Undanga. All the Jimmy Hose, Oro City, Maway, Lewis Full Value, Atkinson Avenue, O2, Page of Lao Yano Mera, Masani. Lower joins a full family to Talo, July, Tassi, Tassi, to Tala, Mail Suya, say, Limala Leafy, one of the long Puyli, for Yamal Tanto, to Avina Umala lunch hour, for Lele, Avos Fulu. I get a good officer. Oh, all Macakia, or so. You big little piece friend, Matsukovisa. My lord, for Yayland, Tole, Nalu, Mcdono, Aina. Mr. Fucking time to all of your email fan to Aina Toshi, my lord of a yan to toe, on a shot, Vantana fan to if you find a waonga. Let him try to teach my elevator some more to one. Or I don't know if I'll finally to my team. Yeah, or I could get it fair. Sorry, said the bang, you're going out. Alla le po ankoa, moe le au ankoa, so le amuia o kou. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Fauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whau batonu. E leo toi umi ai o le aso whabeto le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whai a mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute, o le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa, o le ama o le whailonga. O te talan tau vanga le taimere nei, whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa tai au, whailonga i le afara se fulu lua i la wauni o le aso lavaranga. Whabole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti, mai le pulenga male au whaingalwenga ale Radio Samoa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lawiloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingalwenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You. Pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova se lao lolo a fitu whaiva no valu. Fafisili mo en po alofa. To fase fua. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga I Samoa fa pele malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A fea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o fa o o. Tolu I valua o fa o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa, tasi lima I Vatolu Radio Samoa. Tasilima I Vatolu Amo. Le mai fo le tatou te pau le langi mo le mana se fa o le tatou por kala me o fai ngoi no le lu tau mo oe e o le fai tonga mo tatou mo mai le ngria mata yo lo na tau pulus fu martas al fai pulus fu ma le lua mata yo lu fu martas an fai pulus fu ma le lua fai mai o me o mo foi tau te ole mai ai o yai le fa tua I le fa tua e mo ala vai o tau o mea uma foi tau te ole mai ai ua iai le whātuatua e mau ala vai au tau. Whatever things you ask in prayer, believing
you will receive. Ka wala mea ia, o le tatalo ma le whātuatua. E le ngaro kakalo, e kaunga o whakasi le tatalo, ma le whātuatua. O le pese, ma le whātuatua. O le launga, ma le whātuatua. O le tautala i le upo le atua, ma le whātuatua. O le whesiri, e a vea ma whamalosi moro i kaumo e. Ai se ae tatalo ai. Ai se ae tatalo ai. Why pray? O le kari, langa le whai mai ai Yesu. E mafua o ngā le maua o le mele mga oi. O ngā kele o kakalo. A o le mele kamwai a voit. O le kakalo māsaro saro. A ia kakalo i le whātuatua. E fia hafe ma milionga kakalo wōrunga. A le kali mai lawa. E le mose kari. O lisi la kaimi. E mafua o ngā le saule kari. O ngā o le whātuatua. Ia kau kele o kalongo ngeira le upu whātuatua. A o le kāu o le mea. Ia e karikongu malo loto atoa i le o lo e tala noi ai o lo e kāpua i ai ma e mafuenga le lo so le challenge mo e pray with faith ta talo ma le taritonu ma le whātuatua e le ngata le neias au aso malawa mo oe malu ainga mo le atunu ai maise o le kālesia o le soafo Yesu amene. Yesu ilo lima Maia se maia ula fano ile afi Ole taunu ungale na wala o satani Yesu amali e faaniu a ati A ole afi a asa ikena lona tali Fanau ale atua tapena masa uni Uanata lo tawi Sa tuli lo aina pea uele amanga paia A o ufati no le tale ni ma o fa afia fia O mea ale lalo langi maletino ua o taia Ina ua ufia lo uloto ele amanga paia Tama vale ua ia fili Molona fina ngalo ina ia o faalia O mea nilo ua ia au maia o te whaailo atu O lona matautia Watapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe aule na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ila fina unga sa whaia e tangata malona anganga Le taimi lava lea sa vala awa I le atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou sa whaatawhia Ua toe alofangi aina e lo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngainga O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Ta te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea e vaaya
A o fea o lou wha atua tua I le atua e le vaaya E a fio I mea lilo ai le o le wha le tino Whaia ia I lunga o lo ulu o lea ua taunu E pule o lea tua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta ofi mauia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tui Wa tapunia nei o lea lofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nunga ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia I tangata malona anganga Finangalo o lea tua e ui mai I mea mawa la lalo Pale wha tau wa ai a wala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au ke risiano Ona whai upu mai male wa ai mawa lalo Ua tou fuaina mai au I le wha le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o ke riso Ua wha ailoa mai e lea tua I tama vale vale O lona finangalo Ua tapunia nei o lea lofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nunga ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia E tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lawe ina I oanga sala le lalolangi atua Ua wha muta ina e le atua o le na avanoa Ua wha tau nuku o lana upu pei o na tusia Tama vale ua ia fili filia Molo na finangalo ina ia o wha avia Awa ele whaapa pauna fina ulea nganga ulea tua Mamanatu o tangata Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aule na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia E tangata malona anganga Ua tapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aule na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua
ia tapuni ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga. Sufamali na o Jolomana ve misi luki su ale rivainga o le woli tapuni ele fina unga le nga pa ia mabana tu tanganta Jolongan tu ele polkalame o le luki tau mo oe. O le ua tātou nuling tulain tasi au si mai lau whaafonga. Lo tō ngau tātou tala o le rea mauli mai le sunga ia se iuli o malau leifi. Malo le ona sai whanamoa ia. Whatala whatafo i li tapo inga le tunu o le nei tūla o le uli tala mo la whaafonga mai tala tumua. Ei le loane ma le tolu kuato tu mai tia onga sa awa atu ia onga le sumunu mule le vai tu wangalo na tolu. Wha maoni e minsta o pui puinga le wha vai no sikulu putali mo wha arawala ve tupu de Pasifika saute. Ta alonga fia maua le raka pia New Zealand se wha amal maanga. O le whiwhiri eita mo le le wharani mo le malanga tamino mai i New Zealand. Ia wha whamaya e wha lau telino ni tala. O le awai o tamai kia angai a staitasi sa tolo po le 53% la se munu muna mai tu wangalo na tolu a onga le vasta luai. I le lua se la wafe o tamai ki sa misia ma onga. I fwai nu mera alo i o whai lo ai. E fitcha lau fasu whaafe tamai kia onga sa ratawana ia i potua onga le sfraira na vai aso. A e na o le lima se lau fasu whaafe sa ia i a onga. I la amatanga o na vai aso. E valusu tolu pasene i le valusu wha pasene o tamaiti sa awa i a onga i la songa fua o i la soluru. Ma tolopo i lalo le valusu tes pasene i la stofi. O le numero o tamaiti a onga sa misia ma onga i a staitasi o na aso e am tamaiti se lau luas fulu se lau fast wafe. Sa tau tino i a mātua. Le vave ave ese o lātou whanau ma onga i a soa onga ai ni amataina su malo lo moa onga. E alo fi aile si iti o le tongi o pasese o valele. Talo nei sa whaalia ia le malo, e iwas fulfa pasene o tamaiti awa ia onga ia staitasi, e mo omiaina. E au si aile taula inga le valis ful pasene o tamaiti e maasani o na awa ia onga, i vai tuanga taitasi. O tūlanga whaalawa le tupu forfolina nei Dunedin State of Emergency, o no lo longo a fiai. Ma lapta ingo timunga mo o tako e mātū, e betai. O lo longa ma timunga nei vai ngolo mo tu saute ele uma se ia o lia suma tasi le fiana nei o wala lo to punio no lo longa tu sama se lau ainga wala ve ia ese o pala pala solo o ma foi fa pita holi o ni so ainga o lucid power mo fe maranga inga uma pasi o ta fia o le lapta inga no mo mo ma fo timunga sa mo fa ta o to muta le iva le nei ai o to tu ari su tasi le fiafi. O le mamafo ti munga sa ama te palasi mai lea o ule na nafi. Ma wha awau i lava o mai lava li te minei. O mafo e ona wha matō se wha ilo ilo lana muamua o la pita inga mo se kei muamua i lea vaenga ole a tunu. I le nao sina teimi pupu ai whoringa mai o pāti te tele lua National Malileipa. Sa tūlo lata li tau whai maari lia li tūlanga i te tawana yeitanga te li taia le sopa. O le tamata i suiso upo le National e vaenga tau tupe Nicola Willis. Ma le suiso upo le leipa i tu tau tupe Barbara Edmonds. Ta ma whai ona tau whai i o le taia o le se tofu. Mo le whai o sina lata le noanga i winga i wha awa o le wha tinonga o iei nei a le supa ni sila. Ta le noa ia winga i si tūlanga o le o lao o le wha tinonga o le supa e maasani ai ona lima taita ina i zusteli. Pe o le matua e ona suma lima tau sanga. E ma whai ai ona alo i ona maua le pensiona e mo mia ina ona si tia le ilunga. Ia Willis, umanatu. O le mea le nāe te tau o na iai. A ia Edmonds, ina o tala noa le vaianga o tala le staff i las dona rafi. Ta i tau ai, ina o le mea le nā sa la tala no ina. Ta i tau ai, e nā ni nā i tū la sa la tala no whatasiai. I se whatasi ngā pīs nisi leo o le stofi. Ai o whate ia, e winga i whisili i le supa. O le matua o le soi fuai alo iai o na maua le pensiono se mata o whaporikiki e ve whela o lo iai pēr. Mo Willis, ma Edmonds, e tala no ai le supa o le mata upe le whaingo whem. E pio na vave ta uai Willis, o le la tala no anga sa whai o le o se tala no anga o io se minista o tupe. Ai o se suiso upo tupe ale paki ale national. Talu ai o le whatu mau o le matua le onsi malili matau sanga e alo i ai o na li taia. E pito i lalo le le whaavasenga na le paki ale New Zealand first. Le isi pa anga le whainga malo, so whatasi. Ai o le leipa, sa whātou sina fo i le whainga palo te talu i nei mole national. E whātou mau pere matua i li tai ai. I le ona sumale lima,
tau sanga. Mo se tai mua talo na amatau ina wha maunga wha amatalanga te singa ingoa ni sila wa whailo ai nei. O le silia mara awhar whai taua whai o le tunu e le awa ni tāpo inga pina whaponga mai ai le tātou talai lea son laughing. Wa wha amatu ina nere matanga ruanga o whai numera wha maumau winal statistics New Zealand. Ia le ori te singa ingoa le tausang tolu ai. Wa whailo ai wha maumau nga whau ni vaenga ua iai leo langa i ni sila tanu mai leona tausanga ua vae. O whailo ai o le vaenga o tangata i le awa ni tāpo inga o whai mali o na si tia ma le fasu tasi te simariva pasene le tausanga ua vae. I le fasu valu simariva pasene i le lua ave simarivalu. Ai o le ua lima simaritasi te simariva pasene i le tausanga tu wai. Ai o pātua tuanga o e kāle si matapo inga pito tele New Zealand nei, o le Kerisiano, Hindu, ma le Islam. O iso swinga o iai o Wellington wa ave nei mataulanga pito to tele to tangata no foi tangata gay. I se uruai tusinga i ngolo le tausanga o vai. Wa oi nai fa matalanga tau le vaenga o tangata kiwi. E tsa ma le fat ma le iva paseno ila to i New Zealand ai po le to tasi ma le to to lus fulu o tangata kiwi. Ta la te whailoina a wai ile vaenga o tangata wailoai o le rainbow. Ia po tangata le fausanga le tusai tue whaurungari na vai la tau. E se lia mare lua sala wape tangata ni silo o tula tanei, a tau tala nei ilinga ngana Maori, le tere Maori. Tangata e tupuanga ini tia wala tō pāsia nei le tō tere atu tangata seina, i New Zealand, ma ave aima tangata anu ulo na tolu pita tō tere atu New Zealand nei, i tua mai o papalangi, ma Maori. O le whaava eno se kulupu tali le Pasifika le Pacific Response Group, po le PRG. O se tase e ngā tūle sa iai pono tanga ro reiva minsta o pui ngā le Pasifika saute, ne sa mai e le stofi na napi au kilani. O refo tanga mo aso e tolu sa tali malo i Nisila, sa a waima iai e sui o le malo Chile, Horani, Fiti, Australia, ma Tonga. O sui ma Japani, Peritania, ma Amerika sa a waima iai o ni sui whaalongo. I se whaamtalanga whai whaatasia le atua whianga o tā wai, ia le toe tau tino e sui i le whaalele a tili o lātou tomai. E a wai whaatasia ai, i le tili atu le whai ki tila ni whaalawalawe o sui ngore tau. Ma le au si o le whaatupula i o mana onga mo le vambe ma le au ngā o le tali atu. I whisosani mo whaalawalawe te tupu, ma whisosani mo tangata soi fua. Whapena fo i le tautaringi aino whaamatau o le puipuinga o ngā te whale, e peo whai ngā whaiva whaasori tūla whonu. Ma sori ngā tūla whono whaavao mālo e whātinoina, i le vasa o le sone o tamau ainga le Pasifika i saute, ma le pue vaina leo whaamatau i lungo o walo so te ingala kele. Tā tau whai māriri ai, o le Pacific Response Group, o le ave ma a seti le itulangi. E tusa ma le tārsanga, mo le whātinoa o whātinonga, e te le atu le ao ngā i le itulangi, e pio na whātupula ia le lutia, i whaalawalawe te tupun. O le tamatai ministar pui ngani sila Judith Collins sai falia. E se puru fitu vaenga e se mwhena whātinoa, sa o maima ministar pui ngā tunu e iei fita, se i vanga na i Chile. O ne ia tunu o le a whaia whātasi whātitainga, ma whawhai ngā runga ina e so swani whaalawalawe e a whia tangata soifua, i le i tulangi, e tawala mai i taro sanga tunu e a whia. O le whaia te seao ao, a le whono le Pasifika Baron Waka sai falia. O le tāua tēno le while mua ma le solonga le leo le tulangi e au na ave iai le wha mua. Ma ia whaasino ai tau tulinga i tulanga whaafitwhita le vao seina ma Amerika. Ma ia tāua ai, o le whaatau tawanga ne atunu te tele o ariri mai ma le anga i mai le tātou i tulangi e le tali eina le whono le Pasifika. Ia tāro tālonga o tāpā ina li unila kapia ni sila i niso whaamtalanga mai le tino e pūlea le kapia le lulangi tuluai. Le whai unga le kapia prani e le au fiai nisio na tamata alo whaavao malo ma le serisi o tālonga whai taulia ma le All Blacks. Tā whaalia le kapia unia prani le vasonei o tamata alo mo au le sua ngā shampino le tamarasanga le top 14 o le ale whiriwhiria mo tālonga whai taulia i ulai i le tausanga pou ma le ruafe ma le ruafono. O se vaenga le malienga ma le tamarasanga whaalo tue whale i le awa noa o tamata alo. O se whai unga e whaatau te e aile tūla whono iwa o la kapia le rolangi. Le wha mauti ai whapea, e te tautanga te ta alo nā wanoa, mō whirwhiringa li teime o le whaamalama o tā longa whaamalo. O lona wenga, o le a wina mai e wharanista na au vai New Zealand mo le malanga tāmilo i ai ulai. Pe a tiru tiro i ai, e māsani o nā wanoa na tamata al tumua,
I lea tamarsanga e mutar fasolongo ar pa umanofo I a uni. O lo oiloa le lakapia ni usila ia fuafuanga le uni lakapia farani mo le vava ai o le ola manuia o le tanga taalo. Ai wa fata ia I lea fuafuanga. I se whaamtalanga tisisia le lakapia ni usila o whaari ai. Wala tu tapa ai na nisi o whaamtalanga ma se whaamaninonga. Mai le lakapia le lolangi ma le lakapia uni farani ina ia silia tuaisola ato mana malama I lea tulanga. Ai wa ta mamau ia la kapia te mai tai le Black Ferns ni sino lo fai Mario na tina ele la tuau. Bo o ye se fu fuang fata o te manu malo ile se kamur sanga ile pole lo langi. Muri mai nei de fata ia na fa ina ila na talo mo mo na tamur sanga le World 15 ya ailani ile so fu mo fa ina mo atu ya engelani makanata. Wa palase ne ila lo fatu ngano le Black Ferns ile tulanga tolu ile fatu ngano au le langi itua mai engelani makanata. Ai ole ale faingo finish ya la tu talonga ole so tu ai awa ole tu ta alfo mai ngelani le so poa ai ole tama ta alpo emiru wa lusulima talonga foi toli o ta aloi wo falia o to mo faile Black Ferns in mo se palen sao a tilo to fadili maya de la tu ta alo wa fato ese il faya o ngala kapia Canterbury Marty Burke ile au ta poi tu roi te fai ina matanga ya no sapa ile la ta alongo le tamar sanga o le kapi fai tu malo ni sila sa yele ngo no Burke ni shola na au sa tongi sogo ile ta alongo mo sapa manga ia tu ise fai ina pito I mawa ile tala anga le kapi Canterbury ona sumolima ile is futmariva aria Burke o se faru mai na tele Masile twai ona ai wa fai ina I lo fai ina ya Wellington ile ro afsumar fitu ile ona sfulu ile se futmar fa O le tamata alo umi ala kala puli kia Canberra Raiders, Josh Papali, o le after ia nei man whaamistonga ACT Magistrate Court I Canberra. O ne tua inga no na whaamata uino leo ma leo whainga luenga ise no whanga ta whao le masintuluai. O lo tua ia ia leo whapea o Papali sa o fia I nelia tolu sa tau aia ia I pumana malama. Mani a mio whao sa vivesi sa whaia I leo whainga luenga a kalapo le Raiders. Kana lead club I Canberra ile vavao le smoleono o setema sa ta pa tu le ile club ile vavao no li putia winga ia mi falia ale va ngori ina o tau no le sa longo ina ila tu sa tu I tu inga ile upura ngaina palingo le pinga lenga ina o ta pa ina tu or club ai na o ta pa le va ngori tu or club ale li wane ai ma upura ngam fa mata wina ila to ta o fo I fam tala nga leo ina wo mai a feutana inga matama matu uai lo kalapo betai sa tu e tali o tu kalapo sina taimi mun moriane o papali sa fili o le tamata alo le ta o le tu sanga le kalapo le Raiders ile pola son fo ta fali a kalapo lo la tu lo ina le vevesi malongo ina ile vaenga ta uleleia ale NRL ya tala na le ne oli ia ile file mo tanga tauma ma ia manuia toi tula o ne aso male lo tu fai ungo le vai aso toi foi na lo vasa mo wa ule ne yo kas futialu a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo radio Samoa vela Villa Fiololo Mulian Tulanga Taylor Sunga and Seguli Malay Fimo and to Tala Oledia so for Wayley Emily Foivia so Antoa Mobile Malosio Latino while to Tua to Mailea so for all of a so as south. Available to about to wait down for man rolling and Lua to Tua Lepolacambella Woli Mafunga Mosi nearly to life. Ilea Fideva Jasimel Sunga Ya Aguso or Enterprise Board Group in Margawa 4 years at time to Lipoti Mole Somalangan to fight one of the so Guso Malon and Malon for 5. Malone, so for no, and then for more, yeah, 5 type for in the Yasu. The Malwema Matu to Foyolo, Apatia here, the Langley, Tautuina, Obstata, what to know. Yeah, 5 time Mato of North out of boy, more nay, now, a 5 or 4 year, Mato 4 year or none of Fatava. Yeah, wa for the fear le malo se tato no. Ja, o le tato tau fai fa malo la vale tasi malo le fai le fai va ya malo foi le on sai. A wala nga ia tol pa ia malo sa mo se lin ta vale le tato o. Nanga o ni va nga tau na si le fia ma fa ma tu pe mo sa mo kuso ile ni va ngo le o. Apsai
mo le whaafisiria, Renei la ata toi le maru se tātou atunu. E o lom whai fōi o la ile ngai mai fōi la masina o tuanai. Ia, le fōi a matala nei masina. Ia o iei fōi ia tūlanga o campaign, ia promotion fōi o lo whaaso lo mo nei fōi masina mo le sila fia o le maru se tātou atunu. Ia o le masina la nei o lo ia le mātou promotion lea up to le tolu afe ia le tūlanga fōi leo discount i tāwale. Lona wina le tāwale o lai 5 se lau discount ia po le afe 5 se lau ia anga i lawa i le tolu afe. O tūlanga la o le campaign ia ia option fōi lele ma whaina ai mana cashback, cashback, ai mana o fōi tū i tonu deposit ai lo sa ia o tūlanga umalawa nā ai o na mātou whai ai tūlanga fuafua lawa i le tūlanga mana o mia nai a inga ia ai o tātou fōi pūlenga ia tono nei vai tau le o tātou ia i le kwata mulmule nei tau sa ia le telefoi o tūlanga lo mana o mia i se leni se o tātou tino. Malo whautai kuso lea se tūlanga o ia ta mātou fui le wha le tonu le ngoi le tongi ai tāla fuwa mulmule o mawhai ia vona o na tali istan sanga pēr. Ia mana ia le whapsiri a whongamua ia o tūlanga ia o tātou lātou fōu ia inai pāenga fōu i o tau whare tonu o tongi ai tāla ia o loo maua lawa no wae tanga ia tūlanga fōu ia se ia vaenga o lai whale tonu ai ia peo vaenga lana ia o loo mawhalawa mai lātou o loo i finance ko tūlanga whapea lātou te iloina ia tūlanga ia ai o loo whio lolo whaanai kāinga o loo ia nai whale tonu ia hon whaina whamunia ina o lātou tārsanga ia maa loo whapea na tua tuai lātou tāwale po. Lele, mātou ia no foi whawhantua au kilani, o talia mātou i au kilani le tō au nanga pele ai? Ia, o loo, ia fol mātou au nanga na mo i lātou o loo tau pati mai i nai tātou a inga fui ia, o loo a foi ia tulang fulele, pa warme o loo ma whaio na palai mai lunga le mātou website, o loo ia i foi ia le link foi lea mo finance, ia a umalo ia tulanga ia, e mwhai tongi e kamkani ia le pāse se malanga mai ai. Ia ma tulanga uma. Ina i mwhai ona su mai ma pekina ta ia po le alawa tulanga na ia ia mna po i tu ulunga o le tiliva atu e tawa. Ia mwhai anpanga taunurina tulanga i. Lele, o talia tālu sanga fo ia e na olo talai sene learners le iai i augusu? Ia, olo iai lava finance o le whainga keita mai i tulanga ia le lena so awale le foi le nambe fapela e mafai e lo foi ai ngolo foi na approve mai la tu ta vale tulanga ia o le na license ia ma tulanga Lele, o le anga tu le whai ungo le riva ia so ku so ata tu te mitala ia afu ia unanga mwheo na whaatino le whai ungo le vai ia. Pa tai o matua o nanga ya mata mai le afole balu na afole o le lima le yafi ia a fa pe o tau sa ili so sa le foi vai ta o mata na tau sa mariel le ma panam tulang ia o lo mato ina ile lima o fitu na ile lima fitu to i Grace South Road i Mantau mato e tresna ia fa pe o so ta mai o le over selau lua fast food over selau lua fast food ia e lo so tai mai le fa pena ia tau pap ia por sunga de pule ia cherry ia pro le fata wa pe ai se tulanga lo na mi ele mato au na Malo va taia maru i telenga winga toi o le ringa so for waile ia mi se lava nga tu fa unga o le riverso tanto toi filo i fo isa so mo kus. Ia fa pena lo telenga ia ma sul fa sa nia tu mo le weekend ia mangia ia so en nei aso i la tu fo i mo se tato tino aloha
Ia, whapena fo. Le sunga ia aguso wa vela vo ia mafunga taumulmoli o le tautuma la undangana ale Enterprise Motor Group i Manukau. E sa ili ai so sa e le nganta i le neia wauli o le a so for reile. Mi se fo le anga tu le so anta ma le sampe a i tu sa bingalo. Well, Dalavanti UB36 le mautomai nai California i Matu. Ja, o le mautomai i le nivaing o le aso malova o le mautomai aso pe sio Iosefo, le uso ia Fish, ia Triple M fa Mosili, sunga le li pole o le 2C Limited, le uso ia Kenny Mose, ia o le whamai futua manei ana whailana lunch mainwai mana fuala. Po seta hadasa mua va vitai le mafuta mai kisa so le fai suni so poanga o le mafuta mai kalai estete o mai o toma lo longa na ia fiai tanida talo si o le dai sanga le muta to le so ia tiano le lofi le tofia ia le foi ava o le alo finga le wenga so e mele tupe avia mam Marietta alwan tuai I se uso ia taiso e ka tais ma se fuari o le wasfale wala vale zonga fua kaule azulu ke tai sai Sala Hunt pele fale ali ngalwa file au pepe mauto mala vale mauto mele divango lao pa tele mo fabrikan ala iloa yo mawar ke ukusi wala va makokoe arnga hey oh the face so awesome. I turn no phone. It's a millionaire. How to fire? How much I feel? Tell love for your oil for the vow. I ain't solo yo lo mata be aita te fa ma fana it's a valley te yo wala lay to ear lo wa sema la valuta alunga luta ye afuya suma hetita otilo uto au na oe mau efa ava answer Somali, I eto for eu ona, o sevai, baya tu mama, ete inuai ia so uma, ete sila valuta alunga. Ye afuya suma hetita otilo utu au na oe mau efa ava etisila valuta alunga luta ye suma hetita otilo utu au na oe mau efa ava na oe mau efa ava tu fai tu solo le fa mo lo to le siu fonga le tangani so fai fa pa u ya kopo
Malafantunga i le ria wauli o le pese ua whae ngoina e te ta oto i lo utau au. Me ia o te whia umata whe au, o te whia ma le tanga mea, o te whia ma le pāla au. Whea ko le lem whionga ko i runga, e me ia ke whia uma whe au ori. Ma loan tuangi le fo i te mali i pese o le tanto tunu. Ia na whantunga wha au so ma whauwhaunga i le reia wau le mātango whia o le aso whaureile. Te leilo paua e tanga ia nei lunga o le tanto penga te whailangi a le Radio Samoa nei aluan tua i le anta i se le mātango whia le anta. O le anta o le sa anga wha Samoa a le tupu o Peritania, le tupu o sa lesa. Ia, ma se tasi o toa manu o le talonga o le lakapi, ma le lakapi liki. Ia, ma se tasi vo ampasa o le tātou kutano. I le whaalaulo ino a tātou tūmanga, o lo au maua i tutonu o Peritania, le riva i tau o le soifuanga. Le utalinga ia na waki fereti tuilangi. Ia, pa mai o le whaatasinga lea sa whaapele o na whaataunu uina. I le King's Commonwealth Reception, ia po le tau o whaingale o malo o whaatasi. E pe o le whaatanu ina le Peritania. O le tūlanga la ta te mimita tuai maita foilele. E wa a tau le tupu. Ia e whaawhenga tāna su e yengia wano nisi. Ia e pita iane. E sila i lunga o le Facebook o le Radio Samoa na i le antana ma lunga fo i o le New Zealand Herald. I lunga o la tu penga ta whai. Langi ta ilo i lunga o le newspaper. Le anga utele i se lo mingo o le newspaper i le so. O lo o wha pelea o na sa mai e le tupu. O lo o wha taita i tāanga a le tō whaia la waki fereti tuilangi. Ia e pei o na whaia lea i le no whanga. O lo o awa i anto i ma le tele o antunu o le Commonwealth. O le tangata la leu te anta anto i le anta lea. O Auntie Camilla. Ioe, o le wa sa wha mana ia le tupu o salesa. A le ai e uli mei tua Auntie Camilla. Ia, ale mea ngā leo ke akai. Fi fo le kaimia ka ungua koi Camilla i Samoa. Ia, e wale whauna whea tula tala momu. O ke fiwa e whaikana o Camilla. Ia, na pangwarka la Camilla ia salesa. Ka awa whaidmelea, mingoi. E pe ia upo le pesialeri, leo whaipa ua le whakamangungi. Ia, o te whaia da whea uma. O te whaia maloloto ato. O le tua e whaangai e tia i le lonto i lanta lea. Ua whaala wilo ato. E leo timi mua le. Ai e se le mātango fi. O lonta wawa ai atu fo i lele. O lae la e ia le to whaia la waki. E le siapo. Ia aluantu ai malana ula whala. Ia aluantu ai malana fue. Ia o se tūlanga. Maualunga le mo tūmanga Samoa. Ia, o le nefa ia la waki ia Salesa. E le lia le wawea o lau siva manu inteli ia luantu i Samoa. Wai tauna e taunu luantu i Samoa. Ia o makua o kei ia lau siva. Te lola mele pe ona. E le misika ilo ia la waki penga fa musu ia Salesa. E le ngaka o le ha o langa siva. Ai, o le ko anga ingu ia umale le ianga fuala. Wa ile a ngan mo siva fo ile le ai ke ia o so i malvai ia pe o so el ka wa ia fa yo nei sound yan tula tanto to do inisio fa mo e pe yo fa i poi ponga o so fa no mo so se fa mo ile fa un le riva ya so don't to na ma oi yo fa ya o nei ia fuala o tonai alu ma ve o fuala a we ke fa ma ngia fu I le anu maavea wala au. E le kai ngai loa i sis. Ia wala au se I vanga ngā voi lau. Wa e ka ngosa sāla u anko I lungo le lau lau. Ia ngofoko ai loa koi lea o ngai ingua wala. Ai, e le se meo la wha amisi I fu. A wheo le la I tango I le. La I tango I le melo lono le whaspua ai le aso hantai au. Ia ngā. Ioe. A wheo le e tango tuai I le sa mani hantai au. Ia maa ka ko ula maa. Ioe, tau mawha mai le sami pe o oista ma me wha penga. O longo, whae keke, makua I whae keke. Ia ai, ioe,
Te talo pia mo le malo si le tupu i whaatanu ina le whainga malanga mo Samoa. Ia e misei anti Camila le la alua koe whaiunga vai i Samoa. I le whai unga o le rei masina. Masalo ua e vaai i whale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Whauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whau batonu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whaia mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute, o le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa, o le ama o le whailonga. O te tala tau banga le taimine nei, whangata video se las tofis fulo ki topa i le iwa le tai au, whailoa whailonga i le afar se fulu lua i le awa uli o le aso lava na. Whabore bole, e na o videos at a maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti, mai le pūlenga ma le awhaingalwenga ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o o. Tolu i valua o wha o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa i tātua tinu, mā lor soifua manuia, ia te oe mawhaina mai moa, mawhawhonga i tātua pon kalame o le a reto leola. O le Filipi e whai upe fitu, whapea o le manuia, i le whapertani o le file mua, i ngala sui tātou, o le file mu fo i mai le atua, o lo o silisili lava i mea umai manatu iai, e leo ina ai o utou loto, a toa mau tau mawhauwhau i ake riso Yesu. O le promise le tua, o le file mu mai le tua, e pui o tātou mawhauwhau, i taimi tātou te popole mātua tu vale ai. O le upu mo i le aso le nei, o whau pui na whapea, o le soasoani mo le popole vale. Soasoani mo le popole vale. A whai o atu le popole ma le fefe i te oe, i le taimi le nei. Ke loa le ki mo mua o ina tā ua tele mea nei. Mua, sa ili sa wofa maoni, ke loa ia le wofa maoni, ke loa lofa moni e te oe. Tangata fo ile mawhai na kano tango e keep le secret, mangi mea, ai ke le mga oi loa umatangata, ai ke mga oi whai loa se sefe sosoani mai lo wolanga. Sa ili sa wofa maoni, o se tasi o awala, sili o nga fesosoani i te oe, i taimi e ke popole ma e atua tu wale ai. O le wa ayu sa wofa maoni e share iai le mea le ngā e ke popole ai. O wafoi la, o le mea ngei o le tangata wha malosi, e pipisi. Kai pei o le wha vai foi, a wha vai mai se, e pipisi foi. E tala nois kai wha malosi e te oe, e pisia foi oe, i le wha malosi a lau wol na. Wha te ta inga ina uanga, ai Israelu e, no foia ele, no fola ele atua. Na poloa i le atua ia te ilatau au ko woi o e kaumangu ui o whautuanga le ngei. A iei se tangata o se tane e fefe ma wha vai lo na loto. Koe whai iai, whai iai ma mose, koe fo i le whale. Ai se a,
ina ne I popole ma whaavai foi ia loto o nauso. Longa winga la, o le mele o le fefe popole atu vale, e pipisi. A whape e ke loko vai, e whiangai masisi au o umefonga, e whaavai e foi ma le tangata na po la wona. A le mele le o le loto tele, a e tala noi se wo loto tele ke iloe ke trusting e whakukua I le tua, e ma losilo na whatua, e mauai le loto tele, ke iloa a e tufa I le menga ke popole ai. E o inga whaaloto tele ina foi oi. Ma le mele na lua, ao o mai le popole, ma le atu vale, ma le mautonu, tango e tuu I le tua, tau I le tua. O mai ke wa ai foi upo ono foi mai, aua nei popole o tou I se mea e tasi. Me so se mea lava ke popole ai, aua ke popole. Ale me ke whaia, a ia whaailoa o tou manao umalava I le tua, a wafai mai o lo o manatu mai o ia ia te autou. E le ngaka nga e whaailoa I la wo, ai te tango whaailoa I le tua, le mea le ngā e ke whewhi ai. O le whasiri aisea e whaailoa I le tua. A o le sila fia I le tua mea uma e o I mea lido ke whaia sila fia I le tua. Aisea la me ke whaailoa I le tua. Keilo, e ke le whaailoa I le tua onga mō le tua. E ke whaailoa I le tua, e ke kaukala I le tua, mō lo whatuatua. Nunga winga e te tango e pronounce. Winga ke kango e whaaleo le mele ki pole au e ke ngofo ma e ngungu ma e aku le mele nga e ke lo kango e whaaleo e te tatalo I le tua a whai le lua mawhutanga ma lo to lua wa iloa wa sola lo to lua wa le alofa lo to lua ki whapea le tuae o te tuina tia te oe le whawhita uli lo to lua o te tatalo I te oe alofa mai e le aise me whaingata I te oe ke lo whaaleo I le tua le mea ngai ke popole ai. E te tango e whaaleo I le tua, o na ngai oi le o le tua, a whai o se aita alafu, whaaleo I le tua, a whai o lau whaanau, whaaleo I le tua, a whai o lau ngaluenga, whaaleo I le tua. Whai mai la tala tu spaia. A e tango e tau I le tua, ma whaailoa I le tua, whai mai, o ngā au mai le tua, lona while mu, o le mea while mu le tua whai, e au mai lo loto ma lo mawhau whai mai, na te leo ina o outou loto, o outou mawhau. Sau tā ua le tasi pol kalame, tā ua le upu leo, upu leo e sau malingangana e le ni a whaawinga ina le situ, o lo o au mai e le tua, le while mu, na te le upu le ave le lafoli inga o tālonga, o le while mu le tua, nga ke lafoli inga, le ta'alonga kai pil me foi le o le file mu le tu kai pil me la folila fai po le alve vesi le al ka'alonga e uskai umalava I le ngaluenga ale la foli no winga mo oi le aso le nei fatanga le nganga o le tua e feso soangi I lo fa fitauli a e tangi ma fa leo I le tua e a mai le tua longa file mu na te controllinga le mea le nā e te popole ma e atua tuwale ai le tua. Te le whawhitauli, te le mea e o mai ai le ai se while mui a te matou, ai whawhitai au folfolanga, ai whaailoa I te oe, whaailoa I e pele I a te matou, whaamaoni I a te matou, e iaia awala e te au mai ai lo while mu. Whawhitai Yesu, Amen.
man tango fie fo upole nei vi ngolen tua ye sulo wolo ia fai mo oe. O le vi ngolen tua ma le fai pese evangelia Wesleyana Metodisi i le pitunu o tahuhu o tawalunga tuai le polokalame o le a reito le ola vau te tu le sunga le fai au ia pasta la fai le kopa. Ia o le AOG le fia angolano i le montele i sala fai mo le tātou polokalame le nganta i le so. Eva before ia le nei vai aso antoa maua pea le malo si o le tino sili ai la le nganga wa le tua malona filangalo. To e se fulu ma le ono minuto ntalo le tulai lua ia ta fulu lua. To e da tu tala i vai fanua e pe ona sauni le sunga ya se uli mlau leifi. Talavanto i le tamai Solomon le simala inga le ma tomai i nai Brisbane i Australia i oe kanu fai shop tama wa iau fuala o le musu il taimi ni sila no ingo ka funga va venga ingo fuala le so ya le liano ka pisi fa tai ya mole ma futa mai fa tai mo fa lianga lo fa antu ya o lo manjo le fa tasi mai le ya moli mai pori duo e Wellington Kevin Schwager ya maru ye tele le fa ngol ni ve so fa tai le ma futa mai sto ino fia fa longo ya fa fe ka yo e wole ole le ai au fuala au ni te iau fa le tonu ia le fai ungo le nei vai aso. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O le sine o tātou wha halinga ma wha silsilanga mai nuu ma whioanga e lenga tuwi leo ma futanga manisi fo i o wha la putonga wa lava le longa puyeli i o lo taupa ia ma lo o tau mamalu. O le tātou wha halinga mua e pe o le yeile tātou tusi o le songa a toai fo i male tusi o le vau fili. A wadinga lo sau lo minga o le tusi o le songa fa tasi e male lo minga o le vau filifili e mawai fa lupenga o Samoa i sisifo tutuila mamarua o nisi o tala tu o Samoa o alanga upu o le matafa i o le matai le whainga o wha le lave pe i o wha i poiponga ma liu o leo siu singo a hinga fe sila whainga o Paolo o si i wha alo alo wha langingo e ka le sia e ma le tele o le nganganda o wha alo longa e na o le fitu se folu tala le tau na o le official radio Samoa i le tolu pa tolu ono Hobel Avenue i Marukau e maua tuai ia saulo minga. Monisi whamtalanga wala au mai le tātou ofisa i le lua o na lua tasi lima i watolu lua o na lua tasi lima i watolu ia pe whengo fia la walo wa tanga i ane ia pe anga i fo i lunga o le tātou penga ta wha i langi o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai ai sau oka whaafetai. O le isi a tātou whaalinga o le Indigenous Market. O se marketi whaabitoa. Mō tangata uma, mai mawawaro e whaalawi loa i ma whaatawantu au o loa. Ma whaalawi loa au nanga i le Indigenous Marketi po le marketi. O le awhatu taia lea e le Seed to Harvest Marketi. E whaia lea i anso tōna i mua o masina te tasi. I le tuantusi o le iwa ono Swanson Road i Henderson. Manta i lastona i neia so lima o ketopa mai le valu le tai au se ia o i le se fululua i le awauli. Monisi whamtalanga whaamsotai Janet Tuitama i le emili na o le jtuitama@seedtoharvest.co.nz. Indigenous Marketi mole langolangina o pisinisi loa whaatangata nuu ai maise au aunanga ese o le mantou nau ta inga ia soifua manuia tangata uma. Ma o le mafua anga le da o le mātou whaavadoi nai o soa vanoa mō lea wha moe. Sumai tātou langolang sua whaatasi i le Indigenous Marketi o le marketi mō tangata nuu whaafetai. Whaauta o le whanau o le tofi mai le alii o le mau mai le selamo i selau lua fitu foi upu e tolu. E leo toi umi ai o i lea so whaabitoa le whanau. Le lotu o tamaiti i le vaia so fo. Tamaiti po le whanau whaia mama dad e po e mai se video o lau tau loto po o lau pese. O na lafo mai lea i le tātou upenga ta wha i langi o le radiosamoa.co.nz o le dawa iei le link e lafo mai iei lau video. Ia awane o vātu ma le tolu minute le umi.
O le video I tele ana reactions I lunga o le Facebook o le Radio Samoa o le amau o le whailonga. Wa tala tau vanga I le teminei, whangata videos I le aso tofi o le vai asfo, le aso se fulo ki topa I le iwa I le tai au. Whailonga I le afo le se fulu lua I le ala vaso. Wha mole e na o videos a tamaiti tai to atasi e talieina. Lora winga e sal tai to lua se ka I kasi mai la vraka makiki maranga ia video e mana ia le tau vanga. E marui tele le lontu a tamaiti I whanau uma a Samoa. Paalinga mai le mafutanga le fasa poras I Aukilani nei. E whaamara tuantu I le tātou mafutanga. Ia po le tātou mafutanga le whaia I le asfori le nei o le so, le aso wha o ke topa. O le awha ngata mai tupe o lau ma tātou ticket e pei o na ato whaina. E ato e luantu. E whaamara tuantu I le tātou mafutanga o le so le asfori le. Ia e whaangata mai tupe o lau ma tātou ticket e pei o na ato whaina. O na tātou whono I le aso sa a sau ni le aso ono o ke topa I le mautou sa moa I mangele. I le tulai wha I le afiafi pe atu ua sau ni ngā o le sapati. E mo mia lo tātou au waa poto I le tātou whono lea ona e yei mata utaua e fia tala noina. Wha o teitele o lo sainia e le taitai whono ia vai malama lo le au pepe. Male tātou whaalinga muli mai le mafutanga a le whianga o Montaa. O le anta o toia whaai au tailo loto pa ia mau sa Samoa. A o le nei whaasilasilanga e whaasinotonu I le mafutanga a halo matama whanau si tātou no pele o Montaa I au kilani ni usila nei mapito nuu taulala tamai. O lea ua ta oto le lafo o lua le mana. E ala I le whaamoe o si tātou nuu I Samoa. O lea ua talo antuailo o tau pa ia malo o tau mamalu e fia mawasa o tau whingalo wha mole e tā ua telelo au ai mai. O le nauwhanga e whaiai o le valu se fulu pa valu lua Wiley Road I Papatoitoi o le astot na I aso se fulu iwa o kitopa I le tulai tasi la woli e wha tau no ui nai. Tā la soifua I le nofa malanga leo le tua ia tai atu iai lau tau soifua masomanta wala I le aso ua saunia. I le aso ua saunia fo I le lau ia ale mafutanga se wha malustino mo le aso. Wha tele o loo sainia e le lau ma le mafutanga alo matama whanau le whiango motaa e au ki lani I ni usila nei. O nisi dao tātou wha silsilanga leu tanu mai le tātou ofisa I le nei fo I vaenga o le aso. Wha malulua tu fo I pēr whaiwa iese suafa. Ia po se wha upunga fo I ua le sao lona wha leoina. Ia o le talo atu lava ma le tua lalo le tātou au nanga. Wha mole I lantou o lo tu sia ma au ina mai tātou wha linga. Tu iai lunga le koma ma le wha mamafa. Ia anto ai ma le pili o tai whaingo fie le tātou ngaruenga whai whaantasi. E ma whai unga mili meiseke I la whai le maa sefo I oi. E ma whai o na lafo anto e manto le tusi anto. Oi, ai o lau ngā ruenga le whai. O lo wanga I ane I lunga o le afo. O le tātou upenga ta whai lang. Anga I sa o lava I lunga o le website le Radio Samoa. O le nawa I le vaenga mwhaiona oka ma I lau tusi. Wha whainga tātele. Ona e wala au maile le tātou ofisa o le oiva lua ono lua tasi lima iwa tonu. Oiva lua ono lua tasi lima iwa tonu. Whamalo antu ia so pesio Iosefo ma le ainga le mauto mai nā I Flatbush. O te tele o le au le masano sa loa I ngā whamungi. Ia whaatalo whaatu fo. Ia leu so ia vi tale stowers. O le e mafuta mai Samoa. Ioi. E makwalea o ngā kusia ia au kou. O pia au kou ia I oi le paka ma o e kawha o kaura. Freedom Wisa. Wau te te lel mahuta mai nā I sini au se talia. Talo whanto I fwoi leu so ia Rose. Pisi level na kiliva le ia wau. E le ngata I funkis. Ia te le lopo a maisi mele kiliva kuai maila u lori ki o viviri pa. Malo
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ile sipula vea olo o ile faato anga ole lupe la lelei ole mo etaufelei ole mo uolele ma ufa a pepe le basa tele le tava e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ole fulu ota muli e umi umu pa auli. Tamala fai so mai a wino le ringa o li o sina mea ota ia masina mea tunu. Lu o salaro pati mai California ta lofa I sini Maria le sina tavai. Ai musensia o usa matua ia maa pantea. E o e mai e sa uni vau taimo fauni anga. Ma e o e vai tuala e before ila ufa mui anga e whaki o kusi fo i goilo. Manga kua ufala au siu ka mafo. Richard Parker, povia e epi. E fasia o yo mafafaunga, e fa mai o te le alofa, mai mau pe ana I loa, o yo lo uola toa, ai o te tau tino ya oe, I oe, wana oe lava. O te tau toa tu yo luma, Tasi o mata o faunga E let's o e whaluaina Yeah, ele whaluaina E peo le sulu ne la I nai o fōringa O le lofa e le uma Yeah, sunga e le uma
Aluai o sunga lo wau Mai mau pe ana tu mau Tato e fa avavau Au tu ina na o leo langa Io e umona pala O te tau to atu yo luma Happy when I was sunga What does he own my Radio Samoa, te se lima I watolu amo. Samoa I manuia lau whaafonga, lau whaasausawa. Talafalava, I'm Annie Bulituatua, and you're with Radio Samoa, 1593 AM. Talafalava, inside Lord Titi, and you're listening to Radio Samoa. Te se lima I watolu amo. Alo le ona sai whanamoia whatala whatfo I li tapo inga le tunu o le nei tūla o le uli tala mo la whafua mai tala tumua e le loane ma le tolu kuato tu mai tia onga sa awa atu ia onga le sumunu mule le vai tu wangalo na tolu wha maoni e min stau pui puinga le wha vai no sikuru putali mo wha arawala ve tupu le Pasifika saute ta alonga fia maua le raka pia New Zealand se wha amal maanga o le whiwhiri eita mo le le wharani mo le malanga tamino mai I New Zealand ia wha mai il fala tlino ni tala o le awaio to mai kia ngai aspectasi sa tolo por fixo tolo pasende la sumu mudo mai tu wanga no tolo a onga le vasto wai ile lusa la wafe to mai ki sa mi sia ma onga e foi no meralo io failo ai e ficha la fasu fa afe to mai kia onga sara tawona ia I potwa onga le freezer na vai aso ai na o le limse la fast food fa afe sa ia onga ila matanga na vai aso e vamos fu todo pasende ile vamos fa pasendo tomaiti sa awa ia onga da songa fua o ila sululu matolopo ila lo le vasu tes pasende ile stoffi o le numero tomaiti a onga sa misia ma onga ia station na aso e am tomaiti se lau los fulu se lau fast wafe sa tau tino ia matua le vave ave ese o la tu fa na ma onga ia so onga ai ni am teina sumalo lo mo onga e alo fia ile si tio de tongo pasese valele talo nei sa falia ia le malo e vas ful fa paseno to mai te awa ia onga este kasi e mo miena e au si ele tolo inga le vas ful paseno to mai te masani ona awa ia onga I vai tuanga te kasi o tu langa fa la lave tupo for ina nei the state of emergency o no lo longo a fiai malapta io team lapta ingo timunga mo o tako e matu abitai o lo longa mati munga nei vai ngolo mo tu saute ele uma se ia o lia sumal tasi le fiana nei o wala lo to ponio no lo longa tu so marcela wa ingo wala ve ese o pala pala solo o ma foi fa fita holi o ni so ainga o lucid power mo fe malanga inga uma pasi o ta fia o le lapta inga no mo mo ma fo ti munga sa mo fa ta o to muta le iva le nei ai o to tu ar su tasi le fiafi o le mamafo ti munga sa ama te palasi mai le o le nafi ma fa awa ila vai o mai lava le teminei o ma foi ona fa ma to se fa ilo ilo lan mumu o ta inga mo se te mumu I le vaenga ole atunu
Ele na sina taimi popo ai foringa mai o parti de Telelua National Malileipa. Sa tulo lata le tau fai mari lia le tulanga de tawana yeitanga teli taia le sopa. O le tama ta isu so upo le National Evanga tau tupe Nicola Willis, ma le so upo le leipa i tu tau tupe Barbara Edmonds. Ta ma fai ona tau fai io le taia o le sitof. Mo le fai o sina lata le noanga i winga le faa wa o le faa tinonga o ye nei le sopa ni sila. Kala no ai winga si tulanga o le o lo le fatino o le supa e masani ai ona lima taita ina i teli. Pe o le matua e ona suma lima tau sanga. E mawhai ai ona alo i ona maua le pensiona e mo mia ina ona si tiale i lunga. Ia Willis, umanatu, o le mea le nae te tau ona iai. A ia Edmonds, ina o tala noa le vaianga o tala le staff i le asdona rafi. Ta i tau ai, ina o le mea le nae sa la tala no ina. Tai ta wai e na ni nai tu la sala tala no fata sai. I se fata singa pis ni sile o le stofi. Ai wo fata ia e winga le fisili il supa. Ora matu ora soi fuai alo ia ona mo ora pensiono se mata fa portiki e be vela lo ia pe. Mo Willis ma Edmonds e tala no ai le supa le mata upere fa ngo fem. E pe ona va veta wai Willis o le la tala no nga sa fa io o le se tala no nga o io se minista tupe. Ai o se suiso upo tupe ale paki ale national. Talu ai o le fatu mau o le matua le onsi malili matau sanga e alo i ai o na litaya. E pito i lalo le le whaawasenga na le paki ale New Zealand first. Le isi pa anga le whainga malo so fatasi. Ai o le leipa sa fatu sina fo i le whainga palo te talu i nei mole national. E fatu mau pere matua i litaya ai i le ona sumalilima tau sanga. Mo se tai mo talo na amatau ina fa mo fa matalanga te singa ingo ni sila o failo ai nei o silia mar afor fa tawa fa yo le tunu ele awa ni tapo inga pena fa ponga mai ai tatu taila so laughing o fa amatu ina nere matanga ruanga foi numero fa mo winning statistics New Zealand ele o ni singa ingo le tosang tuluai o failo ai fa mo fo ni vainga o yai le o langa ni sila tonu mai le ona tosanga o vai o failo ai o le vainga o tanga taile awa ni tapo ingo fai mali o na si tia ma le fasu tasi te simariva pasene le futu sanga o bavai. I le fasu valu simariva pasene, i le luave simarivalu. Ai o le o lima simaritasi te simariva pasene, i le tau sanga tu wai. Ai o patu o tuanga o e kale si matapo inga pito tele New Zealand nei, o le Kerisiano, Hindu, ma le Islam. O iso swinga o iai o Wellington wa ave nei mataulanga pito to tele to tanga tene no foi tanga te kei. I se urua tu singa i ngolo le tau sanga o vai. Wa oi nai wha amatalanga tau le vaenga o tanga te kiwi. E tu samare wha tu samare iwa paseno i la tau i New Zealand ai po le toa tasi mare toa tai toa luas fulu o tanga te kiwi. Ta la tau whailoina a wai i le vaenga o tanga te oiloai o le rainbow. Ia po tanga te le whausanga le tusai tu e wha urungari la vai la tau. E se lia mare lua sa la wafe tanga te New Zealand o tula tanei. Tau tu tala nei ilinga ngana Maori le tere Maori. Tangata e tupuanga i ni tia wala tō pāsia nele tō tere atu tangata saina i New Zealand. Ma ave aima tangata anuulo na tōru pita tō tere atu New Zealand nei i tua mai o papalangi ma Maori. O le whawa eno se kulupu talia le Pasifika le Pacific Response Group po le PRG. O se tase e ngā tūle sa i aina pono tanga ro reiva minista o pui ngā le Pasifika i saute. Nesa mai e le stofi na nafi au kilani. O refo tanga mo aso tolu sa tali malo i Nisila. Sa a waima iai a sui o le malo Chile, Horani, Fiji, Australia, ma Tonga. O sui ma Japani, Peritania, ma Amerika sa a waima iai o ni sui whaalongo longo. I se whaamtalanga whai whaatasi ale atu wa whianga o ta wai. I ale toe tau tino e sui i le whaalele a tili o lato tumai. E a wai whaatasi ai, i le tili atu le whai ki tilo ni whaalawalawe o sui ngore tau. Ma le au si o le whaatupula i o mana onga mo le vambe ma le au ngā o le tari atu. I fiso sani mo whaalawalawe te tupu, ma fiso sani mo tanga te soi pua. Whapena fo e le tautarangi aino whaamatau o le puipuinga o ngā te whale. E peo whai ngā whaiva whaasori tūla whono. Ma sori ngā tūla whono whaavao mālo e whaatinoina. I le vasa o le soni o tamau ainga le Pasifika i saute. Ma le pue vaina le o whaamatau i lungo o walo so te inga le kele. Sa tau whai mariri ai. O le Pacific Response Group, o le avema a seti le tulangi. E tusa mani sanga, mo le whatinonga, e te le atu le au ngā i le tulangi, e pio na whatupula ia le lutia, i whalawalawe te tupun.
O le tama tai minister pui ngani sila Julius Collins sai falia. E se pulu fitu vaenga e se mwhana whātinoa. Sa o mai ma minister pui ngā tunu e ei fita se i vanga na i Chile. O ne ia tunu o le a whaia whātasi whātitainga ma whawhai ngā runga ina e so soani whārulave e a whia tangata soifua i le i tulangi. E tawala mai talo sanga tunu e a whia. O le whainau tu se au ao, a le whono le Pasifika Baron Waka sai whalia. O le tāua tēno le while mua ma le solonga le leo le i tulangi e au na ave iai le wha mua. Ma ia whaasino ai tau tulinga i tulanga whaafitfita le vau Steina ma Amerika. Ma ia tāua ai, o le whaatau tawanga ni atunu te tele o ale li mai ma le anga i mai le tātou i tulangi e le tali eina le whono le Pasifika. Ia tāro tālonga mo tāpā ina li uni laka pia ni sila ini so whaamtalanga mai le kino e pūlea le laka pia le lolangi tuluai. Le whai unga le laka pia frani e le au fia ini sio na tamata alo whaavau malo ma le serisi. O tālonga whai taulia ma le All Blacks. Tā whaalia le laka pia uni e frani le vaso nei. O tamata alo mo au le sua ngā shampino le tamarasanga le top 14. O le ale whiriwhiria mo tālonga whai taulia i ai ulai i le tausanga pou ma le ruafe ma le ruafono. O se vaenga le malienga ma le tamarasanga whaaro tue whale i le awa noa o tamata alo. O se whai unga e whaatau te e le tūlafono iwa o laka pia le rolangi. Le wha maotia e whapea. E te tautanga te tā alo na awa noa. Mō whiriwhiringa li teime o le whaamalama o tālonga whaamalo. O rona wenga, o le a wina mai e wharanista na au vai New Zealand mo le malanga tamilo i ai ulai. Pe a tiro i ai e masani o na avanoa na tamata au tumoa i lea tamarusanga e mutar whasolonga o le pa umanofo i ai uni. O lo oiloa le laka pia New Zealand i a fuafuanga le uni laka pia wharani mo le vavai o le ola manuia o le tangata alo. Ai ua whata ia i lea fuafolanga. I se whaamtalanga tisia le laka pia New Zealand o whari ai. Wala tu tapa ina niso whaamtalanga ma se whaamaninonga. Mai le laka pia le lolangi, ma le laka pia uni wharani, ina ia silia tuaisola atu mana malama i le atulanga. Ai o tā mamau i rau laka pia tamai tai le Black Ferns a New Zealand lo whai maari o nā tina e le la tuau. Ma o iei se fufuanga whata o tue manu maloa i le isi tāmurasanga i le po le lolangi. Muri mai nei le whate i ona wha ina ilana tālonga mo muona tāmurasanga le World 15 ia aelani i le asonga pua. Ma whaia ina mō mua tua ia Engelani Makanata. Wa palase ne i lalo le whaatulangano le Black Ferns i le tulanga tolu i le whaatulangano a o le rolangi i tua mai o Engelani Makanata. Ai o le ale whaingo whini si ala tu tālonga. O le asoa tuai awa o le atu e ta alo fwoi ma Engelani le sunga poa. Ai o le tama ta i ta alo po emi rū wa lusu lima ta alonga whai taulia o ta alo ai o i whalia. O lo tau mawhai le Black Ferns e maua se pale ni sao a tilo to e whārele maia le lātou tā alo. Wa whātou ese i le whaia o ngala o laka pia Canterbury Marty Burke i le au tā pua i tunu ai te whaia ina mātanga i ano thapa i le lāta alongo le tāmarisanga o laka pia whai tū mālo ni sila. Sa i ele lango no Burke o ni sola na au. O sa tongi solo i le tālonga maro thapa maanga i atua i se whaia ina pito i mawa i le tala anga o le laka pia Canterbury ona sumalilima i le i Fudmariva. Aria Burke o se whaaru mai na tele. Ma sile tuai o na aiwa whaia ina aina i lore whaia ina ia Wellington e le roafi sumarifitu i le oras fulu i le sefuru marifaa. O le tamata alo umi o le kalapuli i le Canberra Raiders, Josh Papali o le after ia nei marifaa mastonga ACT Magistrate Court i Canberra. O ne tua inga no na whaamata uino leo ma leo whainga luenga isi no whanga ta whao le masintuluai. O lo tua ia ia leo leo whapea o papari sa o fia i neli e tolu sa tau aia ia i pumana malama. Mani a mio whao sa vivesi sa whaia i leo whainga ruenga a le kalapo le Raiders, kana lead club i Canberra i le vavea o le sasmule ono o setema. Sa ta pātu leo leo i le kalapo i le vavea ono o li putia winga i a mio whalia a lea vaenga o li. Ina o tau nu leo leo sa alongo ina i la tu i tu ua sa tu e tu inga le upura ina e papalingo le ufinga renga ina wata pa ina tu or kalapu ai na wata pare vai ngoli e tu or kalapu ai li wane ai ma upura nga ma fa mata ina ila to ta wo fo I fa mata nga leo ina wo mai a feuta na inga matama ma tu ai lo kalapu be tai sa tu e tali wo tu kalapu sina taimi mun moliane o papali sa fili o le tamata alo le ta o le tu sanga le kalapu o le Raiders ina pora son fo. Ta wharia kalapo lo la tu loina le vevesi
malongo ina le vaenga tau le ia ale NRL ia tala na le ia uli ia ile file mu tanga tauma ma ia manuia toi tula o le ia so mala lo tu fai ungo le vai aso toi foi O le tala le nei o le tau mo le so ma le aso atai au. Winga le tau mo le so, e ma tele ina le winga le tau se i vanga nai na i timo i ta ulu i tu si fola tunu u i le awa uli nei. E angi mai savili mai le tu matu o le atunu u. O le vevela wha mawina mo le so esful valu tikeri ma lo na manu lu esful tasi tikeri. O le angoto i fole la i le lo esfulu iwa minute te ai le i tu lai fitu i le afi afi. O le aso atai au e ta ulu vava solo ai na i timo mai ono mamafa i se taimi o le awa uli. E angi mai matangi mai matu sa o la tunu fa solo inangi mali mai i le awa uli. O le vevela fa mawina mo le aso atai au sfuru iwa tikeri ma lo na malulu o le ai e se fultolu tikeri. E o soa ele la ile to sfulu minute le itu lai fitu ma e ngoto ifo ile afo le fitu ile afia fia tai au. O la utala le nao le tau mo le so mo le aso atai au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia e fatu tu atu so o monatu.
fianga le fianga o fale lan tai le fua America Samoa to sanga o ma vai so so ye ma DJ Dan ma DJ Vino e fa boom boom mai le ding vai ngola woli vai to fo tato program fa nga solo le tua ala Radio Samoa le program la woli ma funga mo se uli le tula e fa mo le antulanga fa tai le sunga ye se uli o ma le fi mo tato tala e pe ona e fa funga ye le ni fo ia woli mo se si fa poponga ile vai so pe tato woli ilona lofa malona le jalo fa tui nai le lo muai Wellington le bituru po ri le ma to mai ya le tida fu ya mili fa mona mal ai ba lo le fa yo le fa ma lo fu ile ono sai i ta longa le fa ngol di ves te li lo ye sta long pa wal ta longa lo te look forward au ye o le ta longa le ile po la sa ya shonga ponga e o ko ki mi de wole fu ngo mo so le o man tu tomitia o va vena moi poles o le talo ngo Victoria le sa linga simpini o le tamlo sanga o le NRL pole la kapili ki Australia le au fia mala au New Zealand le One New Zealand Warriors e wila le imruia tom fanga le Warriors le rito sang e pi mala volena marmalo ya le tambalo Blake Fonua Blake ile prop ole tausanga ile tufunga fa ilonga ole daily and medals be on the safa to wina ile nei fo ia va yaso aula e lua le usauri antu mo le fa ngole ni va yaso o i le ole anto ilo le ia ia au malo losi nei lua ole tusanga a fo ia tusanga o mavai so lava manu malo po champini ale Penrith Panthers e be ona ia nisi fo alo o Samoa lo ta alo mai yang o le Storm ya sa tau fa le tonu lava ia la tu ta longa fo ona o le tulanga fo ile le to tele ta mutuai o to o le au ia mai sa fa pele ona tu ta wantia mai ni si utama ya o le landa mai to wina ile ni tu sanga le tom finga ale Melbourne Storm o le matua matau tia lava e misi lava le la tu ta longa le no fa ye fa ngol ve so na se ma vai tnei o le pola la sa so ni ya le ole anto e sa ilie ya poi moni ale au pito siliona malos ile ding fo ito sanga ile tovanga o le NRL a fo le vala le pola sa lo do winga le lotu le to nai fa isa malo longa to ya la ilunga fa vela to nai fa ile fiafi ye le isa la volta longa to sa le afoliva ile po o le sa aso nei o le sita longa le to mito wina fa to wina o le anta aloi New Zealand Australia le ta longa nitipol anta aloi le Silver Ferns ya male au le England Rose ya o to mita i mai England ewi o le ua se antu le o le fo ia ta longa po le ta msanga i England e pe ona man lo i le po le so lulu na se i ma vai to nei stimion fa mauni antu la ia le on temi fo o la va pele ona ta loi le tanto au le manusina o le sa ni antu ia le au sa mo le au to ta i le manusina i le isia na ta longa i le fa ngolo ve so nei o le malai Dubai e pole tunu tu paile fa ye talonga e pe ona sa ye le talonga ale manusina male awa Netherlands le na fa pele ona mai ala talonga tu sa yo talonga e ta ivat o le fa ngola o le fo i yes le o le fa ye le si talonga ale manusina e pe ona sa uni tu ye o le si talonga ale manusina o le a fitau ye male au ale Fijiana pole au le to tai a Fiji e faia le fa unga o le nei fo ia vayaso ia po o le so sa o le tu va ia tu ia o se taimi o le sa a so nei le o le fa ia le ta longa le male vayaso fo pe tanto o lia ile lo famlanga le o le tu le to ile o le mansina male o le tu o Madagascar o se tasio antu i tu tonu o le tu Afrika ya leo le avutau i male manusina le utamita i Samoa i lana ta longa lona ton ya e pe ona fayele tu tonu o le antunu o Dubai ya ni sida vainga mo lo sil fiel nei ya taimi o le awoli ai ave ona i se meo fa tu lo ma fo ma e fa pe actually se wo makwa fa le kongu ke le ngi ya so mringi mringi ya o tatu manatua ia na yo tanto uso
ia ma tātou tunga oi. Ila lo i Dunedin. Dunedin ma tua te lele wha le tono lo i te minei. Ua mai ona wha lau i loa le state of emergency. Ia po le tūlanga fo i lele ua ma tua i lono vai ai le tele o vaenga i le a ai o Dunedin. Ia e pe ona wha i lo mai lea i le so. Ia mai o lo iai a lapta inga o timunga mamafa. O lo wha pēle o na iai mo le tu i mātu o Tago, Dunedin. Ia ma coastal Glather. O le red warning, sa wha pēle o na mai te wina, ia e o antu i le se tauns funma tasi le po anani. A lora winga le matua i la lava tanto. Ia e matua i ngā pātia lava Dunedin ma le motu i saute i le pito i lalo. Ia i lo longa fo i mati munga e pei ona whianga iai mai lava i lea fia na fisea o mai le. So, ia manatuani i lantou ia tātou tāno sanga. Ia i lea fo i teimi ma lea fo i teimi. Ia e wai tātou te leilo. Ia mea lo tutupu isi pitonu. Se i vāanga na lava. Ia ua kako whampelea o na tātou wawa ai ei lunga o telefon. O le isi vāinga o lo vevesi i le teimine. O le tauale i le va. O isa la elu. Ia ma le Hamas i nā i Palestina. Ia ma soso antu ai i nā i le tauale ua whaapopontu iai. Ma le panona i le teimine. Ia ai oso wha lava mai ei loa ma Iran. Ia lea lawa mai on whanau na mai Iran. Ia lo keti e tusa lea ma le lua se lau mon tupu. Mai lava Iran. Ova mai lunga o le panona. Alu antu ai nā Isala elu. Ila mai tau antu i nisi o talai pe o na au ina mai fo i ele Al Jazeera. Whamai. E o antu le toa iwa i ele au whainga o fita Isala elu. O whapelea o na whano i soifua. I nei lava o swainga. E langa tawai lea. O le vitawinga i lunga o le lau ele. E pei o nanga i antuai Isala elu i totonu o le panona. E sa ili i a le vaenga a le Hezbollah. O lo whapelea o na nofo i totonu o le panona. O lona wha le tonu i le timbel nei mao la uta lale le teita yanasui. Mai maui. Pe ana whapea na o tangata i e saidi. O lea i mau maui o lantu soifua. Pe ita iane. O lea a fia tuai. Mati nā, ma whanau. Ia mise lava ia. Tamam tina mātutua. O le tūlanga wha le tonu nai pe o le iai. Ia mene i o taua pe o le tūla i mai. I sa sae tū tonu i le rei fo i vaitau o le tūsanga. Ia, na pau le tātou sao e mawhai o le whai. Ia, le tātou tau whai te tano. Mana tuane i an tātou tālu sanga. Ia ngango i la tau ia ua maa umawai o la tū soifua. Ia ai le i o e whaamisa. Ioi. Te lea tunu o le lanolangi. Ua wha i lolo la tū te te ia i sa la elu. Maa la tū o swainga o lo o whaia pe i le te minei. Ai o le melea la i o na maua lunga ma si lunga le si fonga foi. O le pale mio i sa la elu le temile nei i le taua leo lo tūlai mai. Ona o le malosi. O le lango le ale malo tele o Amerika e pei o na iai. Inisi o wha maunga lo wha pe mai o le tawhana ina leo lo keti mai i rana ngai i sa la e. Masano ua uma ina male se furu pasene o ala antou lo keti tu fantasi. O lona winga la ufuantu iei lua se la mon tupu lo keti. Ia. Lona winga na le afe mon tupu lo keti e Iran be afua iei wha maumunga ia wa ta ua mai. Ia langowi. I le i tai yana so i le tele o mea ta. Lea o lo o awina antu e le malo tele o Amerika. I lana whainga paanga ma le anturu o Israel. Mana tuane o nganga i lantou wa mali liu. Ma wai o lantou soifua. I le nei taua. Wa le van tau na wha umal nei tau. Ia so ana upule po le alisi mea o le awhai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Masalo ua e ai I fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu.
Afia maua sosa Omega ka Diana lowing oa Omega ka Tabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Femalanga Inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Yes! I make you right. Oh, Masina. Italy. Ya te ia o ioe. Fia fata si pe moe. Ilo unea nganga. Fia maua pese mafutanga. Anale. Semanu
Auna koile toki ngala Susumaya mani etua Vale nene atoa Awa ole patu atua Ole pida ngalomo nile ole atua Ina Ia papua bua Awa walo kamai pele atua Papua lo alo taso ipua Lo manui awa atoto Ua esa piari ni Samoa Aya kise matani Awa lebe desite pano anoa Ua Kata uona reoa Awa walo kamai pele atua Papua lo alo taso ipua Lo manui awa atoto Ua esa piari ni Samoa Aya kise matani Awa lebe desite pano anoa Ua Kata uona reoa Ua Kata uona reoa Radio Samoa Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima ibatolu Amo Whaongare tūtua le Pacific Easy mo au tupe whamamoni sa mo le masino ke topa mapawa ilo vanoa te oro paramano ai whailonga tupe whase furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo sa moa, an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso tō na vai aso te tasi. Manatua, o lo whawau pēr lana whamitoa lima tāla pēr ai whaonga ina le Pacific Easy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account, ma whamalia ina pasiri lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai nga whamitoa. O lo avano peo tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whatau i mangele. Pa pēr le siria le fitu se furu o tātou la lau wha soponi ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o vara se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa vara wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe whamomoli i Samoa. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au pui pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau whemalanga inga. E au fiai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Whauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whau batonu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whaia mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute, o le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa, o le ama o le whailonga. O te tala tau banga le taimire nei, whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa le tai au, whailoa whailonga i le afar se fulu lua i le awa udi o le aso lavarina. Whabore bole, e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele lota mighty, mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa.
tangata ai miliona pela vai leva ai o te le whaangaloina le penina o le Pasifika lau Samoa i le anganga Whangamani down to itai tineiva before ia le sunga ia waino le rivanga o le aso. Tira Joyce fulu anu miru jona talea o le tulai tolu. Ta fola tolu le ia wole ona tanto se antu lea I tala I vai frua. Be on tupera mai ele fali toa ia Miriam la la toa povari. Le rivanga o le wole ia wa mano tia fo ia le tanto office nei nisi usui. Ole onga wa whaingoina o le Transformation Academy e pe ora fatasi maini si utatu malo le ni fo I vainga o le woli o lo o whaululu le sunga ia pasta na mula ulu Rob ia male lanto au malanga fo le ni vainga o le aso ia fatalo fanto ele vutalinga na mula ulu male tanto au malanga malo so I fua male langi ma malo so I fua manguia male langi ma se man e mwhaiona e utalaia na mula ulu se I whaailoa fo I suafa o le tanto au malanga mai lea o ngā le Transformation Academy wha mula mon? Ia lo ingoa o na mula ulu makisua Andre Zinas whale tutulu ai a tonu au sifi mai Napier whaisinga umi o lo ingoa o taola ia sui te isi o nofwelunga North Shore Takapuna whaafengo fio Mac Andre So kia ora tālofa, mā lot soi fua manguia malangi ma. This is my colleague, Mr. David. David Carews, yeah. Hello, Falava. David Carews is our academic director of Learn by Doing. Also got our music catalyst. Salafalava, my name is Rob Pomei. Yeah, welcome, gentlemen. Good to have you guys today on Radio Samoa. Now, let's start with you, Namula Ulu. Ole anto wale tu amara unanga le Transformation Academy family mole mole sila fie le tu. Ole Transformation Academy fa fingo fie lava. Mauai le ango po le okay ka o se Miki. It's an audacious dream that relates to our name. Me fingo fie foi transformation. Ngo inga fasuia inga. Ole siaso sa lele. Le siaso fa lele a pel fesuia inga o lo mako kau fai ai ia sau ma lele ia vea ma lele so transformation is helping people transform
So whether that be young people who don't have a job and shifting them from one place into a successful job, or whether it be somebody that's a musician that wants to be great and we take them from writing songs in garages to singing songs on the stage. Transformation is about taking someone from one place to another. So the audacious dream and continuing purpose of Transformation Academy is to transform lives. I know you want to say something, Rob. It's a hands-on approach, I believe. Yes, definitely. With our music program, we have a lot of interns that's come through from musical background and been in the musical industry for quite some time, but it's giving them the opportunity to actually, make their dreams become a reality by the program that we're currently doing with Transformation Academy. It's giving them that opportunity. David, would you like to add a bit more? Yeah, absolutely. As Max says, it's about transforming people, and most of the way people learn are actually by doing things. And I think sometimes we've forgotten a little bit about that making sense of what we do is a really important way to learn. Of course, people are making sense of what they do all the time, and so do musicians. So we're able to help them transform in the way that they're learning. So, ole umita luna na whantuina ia le Transformation Academy. So Transformation Academy was founded and started in 2018. So it's about our 6th year now. Yeah. And God's been good. We're a registered NZQA accredited tertiary education organisation. So not only do we run the programs, but hai alipol kalame. E whainga maua le kusipasi le kamaikiki. E ma sifi ai se ngā ruenga pe sifi se isi vaenga pol whakamuka pol whamusika. It tends to open up the world and the other options. All right. So, ole onga hands-on le whainga ole o ino alum tam whanau. Matanta is ese le vea tu emal musika. Yeah, so atono le the heartbeat of Transformation Academy is our pedagogy, which David can touch on, is learn by doing. A o inga I me whai, a tonu a tātou tātou tala noa o wha Samoa, o le ala pule o le tautua. Māri. Ma o le a onga I tātou tangata. Sometimes in the new schooling age, we actually have to read a book, write an essay, read about something, have an experience. But in a learn by doing approach, we go the other way. Instead of going from reading to actioning, we have the experience, and the experience is rich. We capture that experience, that becomes cognition. And you see, some of our people, te la tato whanau, tonu whawhinga tāpea o I le haonga. But the thing I don't really get, Seu Manu, is that when I go to White Sunday and I look on the stage, a lot of our children and our people, they learn complicated dances, they learn lyrics, they recite a whole transcript of things. These are complex things that they have to learn. But the way that they learn it, experience. So through that experience of creativity, that's how our culture migrated. And so learn by doing is actually going back to those roots. And in the village of Aleipata that's been highlighted to us by the government, we're doing the very same thing, because to Telo Tamaiti or ese malatua wa onga ele ipasi as early Seu Manu as in intermediate or primary school. Wow. Wa umalea onga, and they go back to their villages and their dreams are finished. Their umalmiti or manga or kausileainga. But the learn by doing approach says to these kids that no, they're not dumb or silly. They just learn in a different way. They don't learn through cognition, sitting in a classroom with a whiteboard. They learn through activity, through making ALA, through planning events, through doing budgets. All of those things, Seu Manu, is all wrapped around that. And my colleague David knows a whole lot more than me about learn by doing. But the concept is learn by doing. Ala pule tautua me whai me tango lima. Yes.
Well, can you elaborate more on this, Dean? Yeah, I'm pretty excited that we're going to somewhere. You've got to ask Mac about why we're going there too. Why go to this particular place in the world? Yes. Yeah, I think that there are a lot of people who have been failed by the education system, to be honest with you. It's not that the education system has failed. It works for many, many people. But when you have a culture and a learning style that's practical and you want to do it hands-on, then it may not work for you. And so we've got a large portion of the population, even here in New Zealand, who are not served by the current education system because it starts with learning from a book. And, you know, we all know about cognitive decline and all these sort of things where, you know, if I gave you a whole lot of numbers to add up, I think you'd probably stop after a while. But if you look just using vision and see someone smiling or maybe not smiling, you know in a second what they're feeling. And so we start with those sort of experiences depending on what it is, in this case music. And as Mac said, we harvest the learning from it. So there's always an intention when we go in. We don't just do anything. But most activities that we do have the possibility for us to reflect on them and see how we're learning. And that's the important bit. How successful has the Transformation Academy has been since 2018? I'm going to let Mac speak to that. It's a team effort. We all work together on this, and Mac's been the founder of it. But we've been quite successful. Yeah, I think we had over 60% of our graduates are now in work or are now in other opportunities. And these are kids from all walks of life. Some of them come in with ankle bracelets, se tulo. O isi e kuli mai ulava vale, e kuli mai ele whalewha masingo. And we start where they are. No matter where somebody is, they can be successful. That's my belief. And so wherever they come from, whether it be in anxiety or whether it be depression or whether it be they have gang backgrounds, they come in, we work with them. Sometimes they don't know English, but they lo uma rap si uso foi le Tupac. They lo pexi la fia le uso nga mai ale bata le ko fa ya Tupac. Ma lo ko le inga se mai fangalo va. Le kinga fangalo le ka mai ale paka e panga me. Mantango fia. Ole vaenga la nga ole ingilisi. Ele loa ka mai kiki lea kusikusi, ele mamlama. He never read a book, but because he knew the Tupac raps, we printed out all these raps, we put them up for him, and as he was reciting these, he was connecting what he saw in the language with that, and that's how we built his English. Wow, that's amazing. Well, congratulations, well done. Since 2018, well, you know, for many businesses, after 3 years, it's either you go carry on or you put the 2x4 in the front of the office. So you guys are probably doing something right. So well done. Now, talk us through about your trip to Samoa. So, we've been working with the Samoan government for the last 8 or 9 years. And we've journeying with them with the same concept of learn by doing. And unfortunately, we discovered that the same problem that exists here exists over in Samoa. Telo tatu tam whanau pēno tautala tuai, wale au o lātua o onga. And so, in working together with the people of Samoa, we started a pilot in Ale Pata. I call it LA, LA Ale Pata. And so we're partnered there in Samusu, and so in Samusu we've run a pilot where we'd selected 10 students. This was an area that was indicated by the government, and we've been working with them on a pilot which is now successfully completed. So our trip to Samoa is to celebrate that and also to run workshops with musicians. I'll let Rob touch on that. In Samusu, in Lalomanu, in Saleapanga, and in Lepa. Who's actually doing the study or the work for your academy in Samoa on your behalf? So we've established in Samoa, and we're working with registering with SQA as well. Because we're NZQA registered, we're actually connecting ia pasilaka mekia. Whenga mo velako NZQA ngai New Zealand. Kongu lai koe, sifi mai level 1 malua.
le au ngā. Ele mai rari ka me ki o le matamatangi eri ina mro urua. Via le li. But the exciting thing is that we're going to celebrate that, do some workshops in the various villages, and we're going to conclude with a concert on the Friday, Rob. On the Friday of the 18th of October. So, Rob, I believe you guys have some artists that will be performing in Samoa for this. Yeah, we have Mr. T, who's from New Zealand, but will be going with us to Samoa. We have some of the local acts as well. So we've got Ben Lemmy and S.J. Paulo. We've got Mautoa Tasi, Langi Matautia, and Mr. Kie. And some of our interns from Transformation Academy that will actually be taking part of this concert as well. All right, I believe we have a song here from your academy. Can you tell us a bit about this? Yeah, so this song here is a song from one of our interns. So the song is called Season. So the person wrote, our intern actually wrote the song. So I'll just give a bit of a background about it. Seasons can't change my heart. It's about meeting the love of your life. But sometimes you may become separated through circumstances, even though you may spend time apart. The love you share is still strong, and the bond you share will never break. So these are some of our interns. So this is an example of some of our interns who are currently in the program, our music program. Man, very strong words there in the song. Hey, let's hear a little bit. You're mine. I was feeling nervous. You were blue, we are two of a kind inside. Come and go. Wow, man. Where did you guys record this music? We actually recorded this in our classroom. Really? So this is like I say, it's learned by doing. A lot of the process is done through evidence based on their how they write their compositions, how they write the music, and by having evidence based, you can apply that to your qualification as well. So fantastic, well done. Well, I take my hat off to you, gents, and I'm pretty sure there's a whole lot of a band of people behind this making it work. If it worked back in 2018, I'm pretty sure it's going to carry on to 2028, 2038, and 2058, and keep up the good work. So when is it going to happen in Samoa, Namula Ulu, and what should our folks back in Samoa be looking forward to? So this is happening on the 14th? Yep. So the 14th we fly out to Samoa, running the workshops throughout that week, and then the 18th of October, which is the Friday, we will be holding the concert at the Whawhao Beach Whale. Wow. Yep. So after the concert, you just jump into the sea and swim back to New Zealand. We're keeping it local. Well, gentlemen, it's been so good to have you guys on the program. Final words for our audience today. I think that covers everything. But if you do want to be a part of this, if you do want to partner with us, next Saturday on the 12th, we're holding a fundraising concert where we're releasing some new music from all of our artists from our campuses in Auckland and in Napier. So they're all coming up to run this. This will be held at Northcote at the old Hatupetera College, which we're now using, 88 College Road. So if you do want to contribute, shout out if you're from Ale Bata as well, and you want to be a part of that, please reach out, flick us a message, reach out to our teams. We'd love to partner together so that we can make a difference in Samoa. Whafte lava. Well, any of you, Rob and David, want to add on? Yeah, well, I just think this is a wonderful opportunity, and I hope that we have lots of kids that can see a possibility in what they already do, because the biggest thing is to be passionate about what you do. If you're engaged and you're a practical person, you can learn. So we're here to help.
Very good to have you guys on the program today. All the best for the concert in the weekend, the fundraiser, and of course, enjoy Samoa. I hear they got the pololo coming up towards the end of the month. It's a delicacy in Samoa. Make sure David gets some, and don't tell him it's from the ocean. It spawns from the coral, because he might not like it. Anyways, thank you for coming on board Radio Samoa. You gentlemen have a good afternoon. Thank you. Thank you. Baby, I'm inside your mind, girl. In your bars from afar, I see you. I've been here a long time. Come to me, you can see we are the same in the game we play. Pamalo atu le ngarurue le nei aspareile se whapopongo talafo le Radio Samoa. Wa toi wala au foi le leipa mo le whaamalolo le Minista Langolango le soifua malolo ina o Casey Costello ina uaria e whaamaumaunga sa whaalangolango i eilana whaaiunga e whaatatau le whaititio la fonga mo le tapaa. I le ripoti le tamai o le mataupila nei le Radio New Zealand wa ta wai sa whautuaina le Treasury Costello e na o le company ngos tapaa lava le Philip Morris e manuia tele i la fonga i o le a whaititia i le 5%. Peitai sa whailoa e Costello e iei lava na whautuanga tuto tasi o lo fuanga i eila na whaaiunga e na musu e whaalau loa i a whautuanga pe whaatala noa foi. Peitai o le asaluro le vaseneina i a whailoa i le Radio New Zealand e leo toi mamao na whaeroa lea o ia whautuanga. Wana pōla na wholosia i whautuanga ia, ma wata ue re tio whaavau maro New Zealand, e leo iei se lango ma losi wha maumaunga e 5, sa ia tu inane, mai leo ni whautuanga fo i mai ni sui o re soifua maro ina. Whai mai so upo le reiba, Aisha Varal, wairoa i e le te taulama na whaatuatuaina Costello, ma wata tau na wha malolo. Ina ia wano ane le Minista Langolango Costello mo sona whirangaro le mataupu ina ua whea leo whaasaralau. O loo wha au so ngā leo le mataupu no lātou tau whiai ma whaamuta se tasi o ngā yoinga sa whaatino runga le social media whetā ua ina ile whaatau watu o nisi o aitema e whaasaina. Ta Werawan News na su e leo se whale Blockhouse Bay i rea sona nafi o se vaenga o la lātou suenga i le whaatawina o tasers ma pepper spray i lunga le Facebook. O suenga la lea nei una ua maua atu ai ma se tangata i le tuatusi sa whai ai le suenga ma maua i ai mani whangu pepper spray e luas furuiva, stun guns e luas fufitu ma le sidia ma le se furuono kilo o le la au whaasaina. Whai mai leo le popolenga o na e maua atu nei ai tema ua mai ona sa au ni le lei mo le whaatawina atu. Ma sa po e mai ai lea whale se tamaitai e lua sa pulu balu tausanga. Na tūra i le whaamsinonga lea sona nafi ma watau fia leo e le te talaina i tua. E whai mai leo se tūlanga le tele le nei mo le community e meise le tele i tu ai ngā upenga whaapea o wheta ua ina le whaatau solo i lunga le social media. O le tūlanga le lei ono le ua maua fo i sea vaenga sa whaatau ina tuai nei o lo ampo ai tema e whaasaina i si tangata. O lo o whaawau pēr la suenga i le so. Pai mai na whaititia mai le fitu su 3% leo whai o tamaiti sa o atu i le aonga, i le aso muri re kuata tolu o le aonga i le vastaruai, le nuinga, e lua se la wafe tamaiti le i aonga i le aso. O wha maumaunga aloa ia wa wha ilua i fitu se lau fasu wha hafe, tamaiti aonga sa te tauna ia i le aonga i le asparai le taluai, ai na o le 5 se lau fasu wha hafe na anga iatu. O le amatanga o le vaiaso lava lea na vai ai, e o atu le valusu toru ma le valusu whapasene, le au whai o tamaiti nā o onga, ai whai wana le vaiaso ua pa umai i le fitu su toru pasene. Whai roe le ripote le televise tasi whaamtalanga mai nisi mātua, e moni na lea o onga o lātou whanau lea so muri o lea onga, o no nisi e malanga mō tā whaonga i le tū ua o a onga. E le ile vātu nei o na whaeloa le whai ngā malo e mana o mia le iwa sfuru whapasene o tamaiti a o onga, i aso taitasi le vaiaso ina i au si ai le taula inga o lo taula i ai, e valu sfuru pasene o tamaiti anga i atu i a o onga i kuata taitasi. E mele Minista Langolango a onga David Seymour, o lea sa ili le malo se suinga i a mionga e whatatau i le alu i le a onga, ai le mawhai le malo na wha malo sia le o tamaiti le a onga, alo tau mawhai se whainga e wa ai iai o se mea e te tau o na whai le alu le a onga i a so uma.
Pai mai le minista o le whainga fōu wa whaato a whaedo atu nei le star system e wha mauti no ai a sira fia e a onga o mātua matamaiti a onga tūlanga uma e o iai pe ale au sia wha moemoenga. Wa te ena le komisina sulfa inga i mata upu futau whale tupe, Banking Ombudsman, le tuina o se tau i se ofisa o le vaenga o le puipuinga na maula na lua se lau lima suruafe i se whainga tau wha valea tau inivesi, e ui o se tasi pule o le ASP sa apso soani i le na fia e transfer le vaenga tupetele i le au ngaoi. Whamaile News Talk, wa mato ilangona le whaano noa o se tangata le whaeunga le mata upu, e whamaile komisina o sulfa inga, e le iaini tūlanga i whaeloa i le ASB, o le a whaavalea ina se tangata, e ui sa tali tonu le na afia, ua le mawhaino whaatine o le whale tupe tūlanga tau le puipuinga, mo ana paanga, ma te tau ona yeisa lato mata whaioi le mata upu, ua mauma waila na seleni. Na avele whaasea le na afia le komisina o sulfa inga, ina ua mautino se whainga tau whaasese ua mauma waila na tupe, sa inivesi, ia mawhaia i loa su e suenga, le la ua whaelo mai le so le whai unga te ena, le tu ina o se tau i le na afia, ona o mafua anga e peo na whaeloa. Ua whaamania mai le saini o le Crusaders, le li taalo mai le Wallabies o James O'Connor, mo le tamisanga o le Super Rugby Pacific i le tausanga fōrua whenua rima. O O'Connor wa tolu sufata o sanga e ono sufa na taalonga whaawau malo mo Australia, ma usidia le se lau lua spulua na taalonga le Super Rugby. Manatu to tele, la afsoswani le anga iane o O'Connor le Crusaders, mo se afsoswani le tūranga o le First Five, talo na anga ese Richie Maonga i Apani, i Malayseli i o Furkasburg i Saracens. Whailua le New Zealand Herald le o mautu o O'Connor le ataalo le numero sefulu, au whaeroe le taalo o fia tele, le a whata i tai fo i lea si o manga fou. Fia le whaiaonga Rob Penny, i le sainia o O'Connor whamaiaia, o se li taalo whaavau malo e te lelo na sira fia i le tālonga. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aspareile, manuia le whaiunga le vai asa. O le tala le nei o le tau mo le so ma le aso a tai au. Winga le tau mo le so, e ma tele ina le winga le tau se i vanga nai na i timo i ta ulu i tu si fola tunu u i le awa uli nei. E angi mai savili mai le i tu matu o le antunu u. O le vevela wha mawina mo le so esful varu tikeri ma lo na manu lu esful tasi tikeri. O le angoto i fole la i le lo esfulu iwa minute te ai le i tu lai fitu i le afi afi. Mo le anso tai au e ta ulwa vasalo ai na i timu mai ono mamafa i se taimi o le awa uli. E angi mai matangi mai matu sa o la tunu fa solo inangi mali mai i le awa uli. O le vevela fa mawina mo le aso atai au sfuru iwa tikeri malo na malulu o le ai e se pultolu tikeri. E o soa ele la ile to e sfuru minute le itu lai fitu mai ngoto ifo ile afo le fitu ile fia tai au. O la utala le nao le tau mo le so mo le aso atai au. Hey, hey! Oh! Sorry!
Malio TFA Tayama DJ 651 so yellow tin Samoa Wakai Villa e alau Supermo Salam to Mighty Sound of Rainbow Tattoo Program of Silver Tani is a Jamie Leo Joy Mama Tayama Yama Mo telephone Sunga o whenga whakau e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa ukawar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afufonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Avia maua sosa, Omega Ka, Diana Loing Oa, Omega Ka, Tabale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi limoi vatu. Fulu tolu mala fa video tau te nele tu lai tolu au saudi ba ile fana wa unga mola mantu pula kala me silva tali e se timbe la to mountain to was yesi mo mo ile tu mala unanga ale car for you inai badure wala dia mo ni fa tsi me ile fa tu fo ya any man lo nga lue o mai le tu le dia o I whaftai lava se manu mai matua manoa lo sa solo manuia lava le ka for you a tonu fo lo pule lo faleli lo manuia fo lau sunga fo sina leva fo ya yo e se tala le vai ngale no fa lo fa me we malanga le malanga tu sa wa le ante man lo si ani o mai le tu vai o le o vai tu fa fo le man nei o le sulu me o le la ya sai lava ia fa talo fa se pa ia mal mal se tatu tunu pele sa mo la tu fu fa ma wala no fa long mal mato o nanga ia le ka fo you lava nei mal la tu o nanga ma sani lava o lo alu pe nei taimi ia o lo tasa ili lava se ta vale a telo ne malo le tunu o lo tono mato ia lo ia pe ta so me alo foi poni se ta vale lo fa lo mi spesso mo ta to sa mo le ta to lima no fo fitu no fo so se tu a inga youth lua fisu iva lua fisu valu ia ma lua filo sfulo lo fa ma o terminei so se tu inga ta vale te mai ta vale ia lo ma o ta to fa ta vale a wala te no fo ai fa ngo fia la ta to finance so lava se fesile te firma na mia e te fai lava na su mai pe te vili me te matu nei ma o ta to cashback pe fa pe o firma na mia ta vale na mia se so ni mole ainga ia wa fo le lo ta mai ti
Ia lo mo te to mea lo fai nei fai o na mau atu e se tāwa le ia whau popo toi sina tupea wa fwere le stuenga self pai pai o tamaiti nei fo ia sala au lia mau tato lato umo mau atu mau kilani ia lo wha wau pe tato au nanga e whai lava na sasanya tumo o ilunga le online Facebook page al ka for you ia tato numera vili fua le o se lau lo fitu whai rona walu ia por tato e dress fo ia lato o lo la tamai nei au kilani tor se lau koe sa forma leua ia se whaina su mai ai mai tatano mai ai ma o tato loina lai sene u whain whala wilo atu le mwhai lavanto e whai tato piki apu loina lai sene ai ia le leilo inoa le leila unga luenga e mwhai ina whai oere piki apu so se lai sene apalai se tā lale le ai se lai sene le leile ingoa whai ngā luenga tu mau ia mwhai e ani ngā whao ngalo passport e ki whalua i tā wale ni sila ai eni si o mato ai e inga whiamana mira sani pe fiu stili ai ia lo ava nor sa so numero vi fu te vi mai ai faina sa sani toi mo oi ia ta tori poti pupu atuna mai ne fata vale le ka for you ia manuia tele la vale sa tamaiti ia manuia foi le weekend ola mais so fast so so i fome Manuel Flutuinga en yolo to tomala ndanga ala ka for you ile tolu se la Great South Road i dai barurewa anga ye se ile so sai le ding fo i vainga o le aso o le wa se malian to le tanto temi wa se fulu le fitu midu te wata ni le to line tolu tomiti wa me o to ya me le tu wanga yoe o ya lu ti to fa yo ya na namba pa ya jalo si onala avio e nei weekend Pamalo antu ina sini le mafuta mai o lepa Malaysia mala ainga e mauto mala vole fa tasi mai le ding vai ngole wuli o mai o do io e jalo si o lo manuia ma ne yo le lai le moi o ia yanga yo lo fa kau kau ya la sanga ngufu ya ni ma fa mai e manga ye le la e ni o fa fo yo hey chau le janga mi e masalo e fa le lima viringa e yo e ma kwa umalele ia ke mirgi fa nga i le ngufu ma lo sa ve unga ko iki ki apipi o ka mai ni 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Ocean spray in the air, trade winds waving your jet black hair. Island girl, kinda east side crazy. You never call me yours, but you call me baby. Why, Kiki? Why you wanna do me like that, Kiki? Why you gotta hurt me so bad, Kiki? Why you got me down on my knees? Why, Kiki? Trying to sugar cane kids, put the straw in my summer took down the last sip. All I got of you now is a number in the phone. I'm sitting here thinking, and all I wanna know is why, Kiki? Why you wanna do me like that, Kiki? Why you gotta hurt me so bad, Kiki? Why you got me down on my knees? Tell me why, Kiki? Why you wanna make me so sad, Kiki? Take my heart and break it in half, Kiki. You got me begging and pretty please. Tell me why, Kiki.
wala ivao male matua o fa mau sili seuli fa apea fo ile fuayali o te pese tu ma fa ailo au wi matani wala wi loa ma po e fitu o le maho tau mali for ile fueli oh se tu ma bailo au wi matani wala wi loa ma po e fitu ole ma hotel mani to Le aski ben ma viving ole fio ango malie da walu se fulu fami du tu te le tolu vai ale fantunga malpuni ala va tomaiti talanto le dan tu leina lu avro muli e te vala au mai tu lo ngon tono le dan tu se te le lo la po ile la manu ma lo le dan tu fa in longa ile afia finde ai ma lo le nganu ma lo vo le do fo no vo le dias for right fola
lava tolu amo. Ole te milunga le wan chile wa afa tonu le tulai tolu tamiti ta lofa wa mai o to le nei so fo wile ya ilongo yesi si o to fo le no fo le le fali ma tango fie le sulu me o le la ya ga ye to fo nga ma ta fo o finga ma lo longa mo o to le fana ile tu wanga wa onga ilo na vaya so mua ya fa talo fa tu man tu mo to mala vole va ya na yalo fo I ma fana ile nei ya so fo wile ya malari fo I ya so fa ma lo le on sai ma lo le fa ma lo stwiti no jalan tu le mo ele ri vai ola woli tolu fitu ta si lima I tolu fitu ta si lima I tolu lo wa do muli ya tu elo ngo to no le tan tu sei ele fa ya ai le tai na le fa ile fi dei olef sili fa ngo fi o ai au yesa ile le champagne le tam le sanga ole la capili ki le fa ngole dei va so ai au yesa ile champagne ile aso sa asauni For I feel it's all lele. Salsa, I day. All in the for I feel it's all lele. Salsa, I day. All in the for I feel it's all lele. Salsa, I day. Salsa, 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 I day. Hello, I sit fire, salsa, I day. Hello, I sit fire, salsa, I day. Hello, for I feel le lagi, salsa, I day. Salsa, 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 I day. I to my the fanau.
Ia o pesela vo masalia ita tole fa na vule le la nga so o le nga le fai fe au la to. O le wa ono me tu tu ile afro le tolo polo kala me le fa na le riva ngo le fia fia o lango lango ina ele fidas di line se bo ye ke o so fa na fa I ponga ma so se fa mo anga I lungo le Facebook PHI NAS di line se bo wa twai. Ja, ta umalavo keke ja mfefele fsili ai ila to flavors ile olua tolu ono fitu tasi tolu lewe ila ole lungo le na talo fa Amy. Talo fa balo so fa salmon wa mai lo wa fionga. Ole ala va manu ia fa vai. O mai o e mala tuanga. Manu ia fa sai. Ola mi sa le ni ve soli Amy. Tau fulu cavalo kamama lo kinga mo kaya sapa. Oh, tai au tu sounding alu. Wow. Ie. O ala me o le to na ina wo tapena o eri. Sa laki fala au. Ia. Ma mo e fala ka pisi. Ia. Ma mo e ka. O wala. Ma le saka kalu. Sone ka fi eso. O fe ala o kuka ngai ke faiari. Ele se me. Oh, o yo ia ngar sa ungiala I mamalu lo falsa. Ah. Ole fai fe au fafo. Oh, o me ngai fai fof. Ole pa ka wa. O sa for ka vale ngai fu ya wala varanga. Ah. E vacuum na marka valeli e mi pe ngar fu furu. E fu furu vacuum. Ma solo kokongo ngofoa. Ma piki lunga la pisi. Oi o ko ngai piko silinga fa la pisi ko ngorka. Ma ko fanga. Lele, o nga wa ko fo o mo lo fo longa li. Io e fafta la voce mang. La ke kere nga e ka sami. Ma nga ye o lai ye fie le u ainga ai uma ai ave sine u neighbors. O ai ko ainga nga sa ke le lau kiki. Come on. Ia fai lai lo kama. A fe o nga wa kile nga yer ke kaulanga va ko musa mekton. Ia le Amy on sai melunga leina. Talofa so lofa lo fio se mau. Mika. Ia o mai o nge ia o riri mika. Le ba o wia fa kai. Ia. O ala mi sa fe ngi ia sori mika ko le manga yo le la. Mangare la ko alu fafo le la penga lo ka vale dua ia o manga penga fale ia o ka ele sa I fale sa o ke I fale sa o a me ngai un ko wa me lo komiki I fai nga ngai le fiko ia ma no ari mi ka fa ma lo siri ia nga me ole lo to mai tion sai mai na talova Talofa lua, talofa tolu. Ia, koe kam whai mai. Toi tang mawhai kasi mai lawal tātou leina le. E ranga luke mga e kukongo si. Loa ila ia le vividi. Poi o tau le la marumano. Ila tātou whai longa usani e le whalakeke o le Venus Delight. Se maui e keke o aso whandau. Whai piponga ma so se wha moe. E fia te tonu i antau keke alu I lunga o le Facebook ta ilalo I le PHI NAS Delights. P for Peter, P pe telo. PHI NAS Delights. O nei silsila le i mai mo I le tele malano no ai. O antau keke ese nai ai lunga. Na, lei o le sili. O ai au ia o le a whaino. E le talonga le laka piliki. I le whai unga le niva yeso. Amy. O teleilo. Teleilo, ele ai se a faino le nantu langa. Mika le kan. Ia. Ole our Marble Storm le our Panthers. O ira le la malu. Panthers. E mo ira kana ni mi. E mo ia le our le la kapia to sa mo le ia. Ko ma do vai ba. Na le niu. Ia wa umala le niu la wai o le rooster. Ia ngai pe ia ngai marka manga tango. Ai te tango. Ia ngala o lono winga la o ngai ki ngan for the sha o ala fo ngor weekend ni mi. Email. O mo for the fun. Email. Ngo for the fun.
Ya ima fa mo fa. Ia, lele. Fa tele mika mo le vala mai alo fa ko inga malo makua welo. Ia wara lei. Ia, maru ia fa ngona veia so. Amy, o ala o menga le alo foi. O ela ka mal ka vale umaloa fa mako sa minga mo sa pakile afi. Ya. Ba ai mai lo makokonga. Fai e lo maratona o sole tai mane. Amy, ia manuia le ngantu le sampanti, manuia foi le weekend fa tu tele vala o mai alo fa. Na fo iseman. Ia le leito fa so ifua. Ia le da. O le la wo ika ko ngor kan koris. E ma tu ani tomit. O le vai so fo. Ia o le wa talantu le reina foi le tanto wala le. Ile tavanga mo le lo tu tomit. Ma tu ana wa ma fai ona la fo mai la video. A fai to te leo to. Pu e mea le video le tangata ia. Fai leo solo, pe fai leo tau loto. Ona la fo mai la ia. Fai leo te mapo leo tina. E fai ngā mai lunga o le afo. E lunga o le website te le Radio Samoa. O le radiosamoa.co.nz o lunga ina. E la fo mai ia tātou videos. E oe. A wana isili antu ma le tolu miru te na umi. E ona tu le lunga e mātou. A o le mea au tau e fai. Share solo. I want the video chile on the reactions. O le video now le la manu malo le fai lo mo le lotu tamaichi. Ale Radio Samoa al tanto sei. O le go foi man. On the fai lo le on tanto sei le vai ngo le fia. Maka ko ka ma vai ai lo malu ka kala ku ye ka penga nga ia. Weekend foi le. Ali tamaichi. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever felt like you didn't get a fair start in life? Like the cards you were dealt have made it impossible for you to win? Listen to this true story. John Hershoff was just 14 years old in Rhode Island, America, when he built his first sailboat, a racing yacht called the Meteor. By the time he was 20, he had built another boat called Faustine. It was the first boat of its size to cross the Atlantic Ocean in just 17 days. Later, when John was 27 years old, he built a steam yacht called the Annie Morse. Finally, at age 37, John formed his own boat-building company called Hershoff Manufacturing. Together with his brother Nathaniel, they built steam yachts and torpedo boats. Then in 1892, England challenged America for the America's Cup, the leading international trophy for yachting and sailing. Sir Thomas Lipton's yacht called the Shamrock represented England in this world-famous competition. America had to choose its best boat to compete for this very prestigious prize. Every boat builder in the U.S. was hoping to be given such an honor. Finally, based on his past achievements, John Hershoff's company was chosen. So John and his brother Nathaniel designed and built a racing yacht named Vigilant. It won the race. In the following years, John and his brother designed and built many more winning boats. But you still haven't heard the most amazing part of this true story. You see, John, who built his first boat at age 14 and went on to set many world records in yacht racing, whose second handmade boat set a transatlantic record, and whose boats won the America's Cup 5 times in 10 years, was totally blind from the age of 12. Even though he lived his life in the dark, he didn't let that stop him from doing his very best and making his mark on the world. You may not have every ability and advantage that someone else does, but that doesn't mean you don't have all you need to be successful. So won't you ask your Maker to take control of your heart and life so you can start making your mark and filling your important place in the world? Just think a minute. If you'd like a free CD...
Hallelujah, worship team, Malabese, we're fighting right now, Yahweh, Lord, Toluan, Twaile, Polakalamina, let's think a minute. For Ivang, Ole, Fiafi, Ole, what do you want me to do? Tuntaling to life, and to my team, Polokalame, Fisili Matali, leading for Ivang, or if you feel like for yellow time to say, for you to Lenaman Bano, the time to fight, long of up to yan to Ifana Uma, Lenaval Amilians of 4 less or Nafimale so. Save I boy to Lela Manumalo. Il fai longo saunia il forkikio le finas du light se mo ye kikio an so fa down fai piponga ja ma so se fa mo ja ma ole ua manu malo ile tanto vili le dei vainga ole fiafi ole sungalea ia kalepo ja afio le te ma to me le vainga ole fiafi ole manu malo ile tanto se so te mai le tanto no merna le tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu tamaiti fa te le lava mo le afo i mafuta mai ile tanto polokalame o nai fia ngai o tomu tu wanga ia mafinga malo longa mtafong fa te le mo le so te mai le tanto polokalame to anga fifi au dai le fale so soni lo te mama lo tina e fa le vai o wa aso ile nei o lang ai vai afio nei au mai ia lau video fo ile lo tolo to malo solo e o tau nei fai lo te mama o lo tina fai io i lo cousin bim feo na tango e pu e lau video fai fa le o te unga fai mai lau solo po lau tolo to a one over mal tolo minuti la fo mai le lunga ole upenga ta fai langi la radio samoa.co.nz na me fai na la fo mai ali to mai ti alo tele tu mo to maru ia fai unga le yeso ka lepo o ele wa manu malo ai to to fai mai la so fu ni siu tanto ele vai sfo pe tanto o lia Ole wan joe fitu mi dukton tale ole July 5 le di fo I vaing ole fia fi mole antola nga fa ti tele samo mole to li fo yo le tu mole nanga ale polokalambe ole a woli mafunga mo tono lo mountain la sa yo tono tu fo le finga wenga ile dei fo ya so fo ile mole dei va ya so to woli mai nei ya tanto va ya so talu ona yele swinga le I lunga ole tu ala radio samo talo sio family inda oi ya fifo wo yisinga na wole tu bali ile tanto ma ftanga poto ale tu tai e fo le temi sasi la na ai tu tai entu len tu lo o tu so fua ya malaman tu wola ile da fo ive so fo tanto tu fi lai I lunga o pe au manga ole e le fionga ya li antoa peseta sa ver e fa before I le sunga ya Isaac Paunga le wasa ni mai e to te mafuta se yo lisa te mi le po ana nei tala I vai furu mai ya Miriam ala le topo mari mai Australia le fiu dei pa tali tu la fa ya e mai le to ona nei o fonga mo po se manu a lofa tele antu manu wi al fa ngola va yaso mana tu au fuala au yo manu ya ta fa nga ma finga malo longa mana fa na joy tasi ale va yaso ona joy fo ile ona domiti le onga ona e mapu fo ile ele me na e mai lava de jao ti longa e pongi sa fo jo atu le na me ole ba tona o I masau pisi e jalo pu e sa pisi le ma lo siolo Tato tungba vai le fantunga mai le la so ben io tipo le amatanga fa tempo fa yanga le ya so le manza lo salo a lo tele antu fa so I voi
po